O te tue whatalawhat, sa moe lau whita whafonga le nei e fiafi o le so tōna. Ia manatu o le so sāle nei i Samoa, New Zealand, Australia, ia manisi atunu uma o lo whapea o na no pia iai ma au mawai o tātou tangata, a lefto a mātou taunu mai le fiafi o le so tōna. Ia, iai lale langona pai fo ia o masui o le au nanga fai pēr si ufonga tae fo ia mātou te whatalo whatua i sa moe lau whafonga anga po whelava o le nei lalo langi o e maua mai ai le tautua fai pēr. Ia, o le nei o le aso lo na valu o le masina lo na valu. Valu, lua o lua ono. Ia, o le fiafianga paia e au le loto ona o le whapopo mai pēr o aso i le whaita wina o le soifua ma le ola. Ia i te tununga, ia, ona o le asone nei o le na toi tu mai ina mātou por kala me fule whaitu o tonu. Mai ana po ia ona sa tau wha le tonu mai ia le connection. Ana po, ia me la leo te manatu, leo ua ta tonu tu la e tu minute tali tu la e iwa. Ia ona, ia ele whea te lole la on sa i mai la ue lungo le tatou. E tatou amata le tatou amatanga masani ia male. Ua so ona oli nei lo toia Yesu. Ai a whaaula ia te au o lau lea pese fo. Pese aleluia. O le la o lo anganga o Yesu o le whaaula mai. Ua o oli ai. Whafta Yesu lo alofa malawanga lelei. Tai mailo mātou o lauria manuia, aso tō nai, nei vaenga o le lalolangi, ia ua aso sāpa ia, o lau fio inisi fo i vaenga o le lalolangi. Whaftai lo alofa tai mailo mātou o lauria manuia, manuia le nei tū lalolangi o lo mātou unonofo mawai, se taimi fo ia ngai mai o mapaanga e tala noa ai lungo o le mātou tautua masani. Ia, mafuta i mātou lo ngang pa ia, tātou malau fio si o fo i whai wina o le nei e fiafi. I watu mea umanawa ia ti o Yesu o le mwala awai. Mene. Ia. La 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 la. Ua ona oli nei lo loto ia Yesu o le pese se lau fafa. Se lau fafa a o lona tusi fai tau nai mo me Filipi e fa, lona fai upu e fa, pa pese vai angon fai upu, ia o tau oli ile eli i, aua le au noa, o te toe fai atu, ia o tau oli ile eli. Filipi ia o e tusi talo Filipi, le apostolo ni ese. Oli ili ile o whapea mai tusi fia ili. Ese le oli ese le fia. Oli ili o lona winga. Tātou te oli lo ili. E o mea teimi o pua ngā, ma teimi whaingata, ma teimi pōngisa, ai le mawhaina tinei ai le mea o tangata oli ili. Pei ta ile fia ili. E tei alo tātou sui loa. Ia peo le se senga nao nei upuna e lua. Ia o manatu langa o lua ngai mai ia le tātou nisi o le tātou paanga o le nei tātou por kalame. Ia
manatu ia o le papaloa le tatou tautua ma le aunaga o lenei afiafi ia ona fai foʻi sitele o ninai mataupu e fia talanoa i ai ia o lea ua i luga nei le tamaitaʻi o mafanua seʻi ia ia malo se fua manuia mafanua ia atonu o lea e tausia ua lelei mai tatou lenei aso ia e tatonuga o le fatoa toe maua lenei i o le tulatasi o talafeagai faisitu ai le titi o a'u ia ona e leʻi leva te foʻi ona ae malo faafetai o lea ua tau mai lou sa i lenei vaega o le afiafi manaia le laʻei manaia le lanu manaia lou sei ia o te manatu foʻi o lea ua maua lisi aumata lena latu aegalo Whaafonga mai tula e po manino. manino lelei ioe ia ae patuia le amanoa atun foʻi taunu mai le ota i se taimi ia ona faauau laʻia lea o lana foʻi faatalofa ae vatu lenei ia vanoa e te faatalofa mai ia o lea ua ou amatamea lenei afiafi ma le faaloalo Ia lelei whaatai tula e pa ua tātou au lia mai le asapa ia o le li le nei i tūlangi mātou te iai whaatalofa atu ia tātou paanga masani ia tātou sui lango lango i lātou o maua male au nanga ia alo maia manuia le sapati le nei tūlangi whapia sā mua ma Australia ia o tōua tae au tātou whaasoa, tātou vā ili ia ma tātou mawai fo'i se au te lenga o mea o loa tutupu o mea fo'i o le a tutupu ma mea ua umana tutupu ia ni tātou loa ila ia le mea tonu tātou te anga iai ia malo so i fua maua malo le langi mama alo faafetai ia o te manatu foʻi se taimi i tau mai le ota ke lo le ota ele i tuuaʻe ana sauniga ia po le mea o loo fai le toʻanaʻi i le toʻina oa mai le tau iā outou o mātou sa wha timu timu le so su timu le so ia ai e mua ngā fo le timu e tau whio rolo le mulu whai asina malulu o nafi ia o lela ala whai mai whanunga le leile nei tai au fo ia ua susu lau whanua wa timu ia fia i fo ila ua mwhai ena na wasai le malulu whai asina malulu mātou ia a tonu o toe vaenga nei o le malulu wa matua o le masina mulmuli nei o le mātou winter. Yeah. Okay. Spring le masina fou. Ua pawe fui lana isen malulu mautou. Ai. E mana tu whawhape nā mātou le la alata ina umar sama. Umar sama ia o na whasolo lole i le fall anga ilo i le winter. Ia o mātou la nei o le mātou ina mulmuli nei o le tau malulu. Ia o na la i le spring. Le aso mo te man masina fou pe a maua le ola man malosi ma maua le au dia lei. Ia, o te manatu mana ia le wharongono atu nau ki lia le mai ia o ina ia o tarsia ia avevea i pia whapea ia o ni tu e complain mai sisima. Ma whanua e te sila fia fo i le no whanga fo i le sa tātou ta whau i le malai tā polo li Donald Trump. Ioi. Na arrest taila se li i o le meole tau te iai tātou i nātou te o se mai tātou a tau watu ta malo sa i nā ilo na whale lea. E weekend ana. Ia, whapesa i se fundraising sa whaia. Sa whaia i nā. Na arrest taila ia se tangata. E whai u sa moa tangata. Awoia. O fiu a tau whatatali, te lea ari kono whai tau ai. Ele i ai se whapea mai a meo se pito sa moa. Ia o te lope te uwingua o ta ele whai. O John ta ele. Yo le ngo le i Janine John ta ele. Ia ke ua i sisi ngoa tutu pe fōringa Samoa, ai le Samoa. Okay.
Ala o fiu ala fai tau le ari ko ke le o ele tau ia se me fa pe a meio se islander po le ase fa pena. Ala no fai tu u ta matai. U te ma fo fo tu ia o rua ma no fo nganta tu yo e. Fai ai ngai ma ta fa fa ai ma ia ma mata polo e ma. Au ina le sai te maro i lona fata i lona mana ta polo li weekend le na te atni. Na la fo mai ele uso ia ana. La Okay. fo mai so ia ana ia le article a. Le la no fa le ia tafia. Moi ta fe ia ai pau lava. Le fa to ata to te ese mai. To ata te ese mai ma America. A o le mo arrest mai le tangata i le. A le no fuanga pe tau te fia tatu te o iai a ono le mana na view. Mana i o view mana ia mata ina whaanga le vaenga sa whai e tatu po inga ata ia matutonu le mele a fo e mai ele au ta polo pe mana na ta alo le overlookanga i o le ocean a fatu wi ta fe a le wo arrest mai le tangata fa pe le na fio to le plestene a ona o sesio oni fundraising ta ua sa fai ai le na le fa to yana na helicopter a le wo arrest mai le tangata me nei lo le taiki e whai o helicopter lungo le air o wa o le coast guards mai Daily Ocean ia ma ko ai o le tangata la lena maua ai li taunu watu le president i na ilona il golf course tu sana maua na arrest le so sa a pepe la son fu en after a taunu ai mo arrest le ia me nei lo le mata alia o leo tamano ia man tu foi no fanga tu le pa ia fa fonga anga sa mua e tau te atu lunga le main road tau te tilo i lalo le mei ele no fuanga ia ale vai asina mamao le driveway i lalo le mei ele no fuanga ai e tight man tu le ta te ula so o ai i le ta vale le paka i lunga le footpath o tanga securities le no fona le pau na la tonga luenga na le sa fai mati tiro fe pasia i o ta vale no this alu watu te lele maintenance ale no fuanga alu watu i lalo e kemo alo le mea e o le mea paka i ka vale you know it's a very tight security wa ono mea matata wai o le no fuanga o le fa pe fai ma fio toile fio ngal e di plestini ia e to te pu tangata ma walu lungo le fai ma watu ia ile fai o le fale ainga ia al tanga polo ia sa ona ele fu la femini si e fu tangata tonga fai u for the same last name okay faina sa mo faina tonga faina ia tangata le ai te rola le me mali le city le tatu no foi o Downey o ina sa o tangata abo io o ina city of Downey o ina Downey le le tatu ia io ia la io uno fama wata ata o pesol eu fio lá aí vai tudo tanto feir me ali what a coincidence ia man tu foi na ile mama o le mele tau te no foi mal me ele no fuanga foi le malaita polo a Donald Trump long wing these people they travel out to you know out of control si la fia o i loi foi lá la matia o le soifu si foi Palestine ia man tu foi tu la e pale le fale o lo le na tatou fa tau le fale o lo malaita polo le fa tau mai ai la pulo ta fia malo natali le lang red male blue le la pe to fu lo mal pulo tai me te wata ano ale na batu le la pata inga and only wear the red in malata polo but we can wear it outside of malata polo o ngala ole Republican male democracy Democrat yo e mali so mali no na ole la matia ole ia ai tanga i fo imta to titilo ia e moni la matia ole fionga le plestene ai e paula le plestene o lo o ngalue fua o lo o ngalue fua
mo le lei o le malo tele Amerika le se e mau ia wata titira lata i te tula e palmesa iai o na tātou o i Vegas na whaapitoa le tātou o i lunga su e le whaitai malo Donald Trump le exit le entrance aluanga i lunga le main entrance baka tawa le leo e ke exit mai le exit o le baka tawa leo. So it's either way, our securities everywhere, very tight securities. Le fo o le lana malai tapolo while he doesn't need le tupe because te le lana hotel, le malai tapolo o le fale ainga, and you know he doesn't need it But le mana tu fo ile ata te le fo le na frame le le na pai le puru le. Well, I did ask that fair faku o fela wata le na pu e lunga le frame te le ata le mele na tam whair tangata attempt tangata wale ina Donald Trump le na se le pulu talinga. Ma tasina ata mana o le tatou. Manatu mawhanu tarwhenga i leu ua tau mai le sao. Leota. Manatu le la amatu i le hawa noa i a leota. Ia uta whaftai a leu ua le aisisi o tue complain mai le tatou. Ia se i tuatu i a leota. I te fu sau leota mai kusana ia whaftai i le tatou. Ai pa ua mai lona si fu. Ia. Mai a rau whionga leota ia leu atua i tātou sasi tōru le nei aso ia o leu mai an ma whataro whai a pia ona mai sau whataro i le atunu mai whaloan ia la apitau atu pe le whataro whaua uma ona lua saunia i le amtanga ia paule mea ia toi whataro whatua i le paia ma le malu Samoa o lo whapea ona whafunga mai i le tātou se tolu leo ua i e teimili nei ia o le tulanga po o le tātou whātatanoanga. Ia, o le alama ni mea tātou tanoina, ia whingan ma le po il malo le atunu. O se mea ua o il tātou tanoanga. Ia, whātalo whatua i pa ia ma malu sunga i whawhengainga mo lātou whaltua. Ia, ai mai se ao sina o le atunu o lo whapea ona o whapea ona on whafunga mai. Ia, whātalo whatua i fo i lausunga tulepa ia whapea foi le tamaitai o le tātou mawhtanga nei. Ia, mo whanua, a malo lava le tauatai. Malo lau whionga leota. Ele maua so mate lo whainga mo ki ngānu wā tua e so ngā whaia mai ale ioi. Se teimi ia pasang sa atu mo whanua ia o ngā i ele whaisa utala. O le fili o tamo le maua. Ai ua le fai o lai whafonga mai mo whanu. Ia. O le na ua o le nofsir nia mo whanu so lau whamea na ua lata o tau le tura lata o tau sama la uma whotau tau maruru. Ia, o le afu. O kusa lapa le taunga te tele o maruru le amatanga ia whai ui o toi loa ina ua o atu loa i le tau mawhanwhana. Ia. E iei nei ta upu te manatu la tātou whelafo ai foi. Ia. I le ngatai a le lau amata me atu. Ia on tātou matfule i ni lua mta upu e te lua fia tarano ina tātou te whelafo ai. A le lau tano atu nei mta upu ua lua e pe toru aso taru ai. Ia manai mta upu lefta o whaitau atu nei ia i le. Na tātou toe on ta upu le a foi, le judicial review ai foi. A siata munuriane. La tātou e ieri mta upu le no whaitau atu nei ai. O le nanga le amai whapalangi o le tupe fitu se lau lima sfuru afe. O le au mai whapea ua na sainia e le tamaitai former MP o le tumalo sa whatanu me momoa. Le nanga le amai whapalangi mai whapea former MP withdraw 750,000 cash.
sa fata one. Ya, ka ko whaasoa i lea fo im tau a matai tatu tanonga ni tai. Ni e whiwhi. Apaka mea re lau whionga reota. Ia, o te tatonu tu le pai. E wā tātou te alo i la tātou lau. Maria. E le whape a whāsinga whapela e le o le a whi alwha i elwha ingo tātou whamtalanga i le vaenga. Ora mea sa oa ia. A whai e moni le whamtalanga na. O matoa e u whanau no alawa la ui e se sui o le. Sa MP e no foma mawhai le tu ngā tūlanga whapea. Langa i le tala whenga i e le sao. Tai. E pe o lo una nganga malo una i loa iai. Ta vui la ona whai asu su e ngā whai e moni ia. O le taliala o mea na ia. O na e eitu la whono mea. Mani, mana tua fo i leota len so o ama le melena o mai fo i piu masalomia ia le se laudi mas fo le mai nai le pero so o ale mena ia ma le vaenga le ma fanua la se fina o te pi ama le ngalo leota e tatou te alo le ata la au a fai o le upu le a fai just in case and in fear e whaamaonia. This is all here saying le mele nei. E le I au maia se moli mau tutu ni evidence from court. O leanga le wa exposed mai le observer nei mea. A whaila ai whaamaonia e moni ua whaamaonia mai le whaamsinonga ma whaamaonia soli ngā tulafono. Ia o le tulanga o mea nei o avelo e whaile molianga. Ai ia kumantua foi ua whaafia na whaamaonia le newspaper le ala observer I le la exposinga o tala pepelo. Wano mawai foi nele tai au. Wa iaila ni tele ni tustusinga foi e tangata. O pau lau comments na watu iai. A whai wato exposinga mai a nei mea observer. A fair I eiko evidence. O wa iei se whai unga se whamasino. Why haven't you attached a mailai I se whaai unga tustusia wa iei se morianga? Wa o mea umanei e tataua fo ina a maile le version na whamasino. Ma whapea moria maile version na leo fiso tanga duenga leo whapea o whamaonia o leo wa iei le morianga o la whai ma la whai. Whaptai, ma nei te le I se whapoponga leota? Le o te loa ula tau ia tātou whatatali la I le moni ma le sao o le mea lea. Walanga o le taimi nei. Ia ngā le observa le o kako wai au ki o lau sau e lunga me nei. Ia o le observa po ia. E le o ilo le leipe moni o mea ia au mea le observa te leo taimi. Ai mana ia la tātou pa I se taimi. Pea whamaunia mai ia le ia tūlanga le. Ia, mana ia leo whoninga mai e leina tutusa o malawa ia o nuafina ngaro maso o tā whiteni. Na tātou o mua la le negative side o le mtaupu lea. Lela ua au mai le fe au le e mawhaina tātou fesili. Where are your evidence o le mele? O a ni whaamau ninga tātou ora le me momua lea. A whai la leota ma whanua ele o mawhai ele a fōi. Langa ua whai so o le mele o le au mai o le tangofi a mai luma. Ai lei evidence o le lato a whai la le eise evidence e mawhainga provide te le observa. Lea se whingalo iai ma whanua whaamone. Amata milos. Ia ele ano foi le ata la o le tula epa. A foi ese tulanga e whaamaonia o mo whaamatalanga fau ele ese whaamaonianga there's the clearance or evidence from court. O te tauna mo lia le observer. O tauna mo lia. Mua. Mo lia e mutanga venga leo le lato fau o tala ele ese whaamaonianga. O e te ese foi se tula fono vaenga le. Ale whamsinonga e tauna lato mōdi ai, e le amai se whai unga se whamasino, lua, lon tolu, wa te taulona su e le former MP, I le observer, e le whaaleanga ino lona tamadi yanga. Ai, o leo tatou lo mai le tasi le lua, les whinga. Ia.
Ia, leo tau le lau sila foi la i le tūlanga o leo a tātou talanoa i le negative side leo o le melo wa whailoa mai. A leo tātou loa e le aini whamauninga. Le whanau a mai le pito ma whanua ia. O le tātou olo losu. Au te sila fia o whaafia na whai mela sewa ele ase meo leo tango fia ele malopo ai sisina te. Nasi whininga. E le fontanga lea na whaalia i ele si minister le pe na te vai business. Whaali whapea. Wa o le taimi wa tau e na se ila i sengi. Ia. Wa na le pau na le mea. E mawhaila na au i ele malo la walanga o le mo mai. E le ilalo le George ranga le o le mea na le o na so nga whai whapea whamtalanga. Moni a. Paula le mea o i ele malo. O le se ilo le senge. I le mea lai senge tu tonu i Samoa as a business. Good point i leota. Mana ia melo a mai leota mo whanua. Le sufini ngaro. Wapi o lena tau o mai ele. Oi fo lena i tau o mia tau. O le fo ni paunga. Paunga. Matua lena tano mai paunga tu tonu. Wata tau fai se whainga le observa. Ia e pina whaalapa i e fong fitalai. Ona tulang fo le o iai ele o mwhaina tari mai. Ia. A lea o tātou loa uma mo whanua ma leota ese le complain o natu. Ai lea ai ma se mea o whai. La se le whina ngalo mo whanua. Moni sa noanga leota. O le tūlanga wa whai pēa lava. O ngā mantua. Le ina wa vesi i le whainga le Media Council. Ai uma inga. E le o le sitala le observer lalo as part o le JAWS. O le mea whana le lea tu u whau le whainga o whaasalaunga a le intia le iei te tonu. Wa whaila te iloa. E le o e le ise mea e a fo la pea i lato i lalo tu la fondo fa vai ele JAWS. E ma le ngata i lea. E le o mau tonu la le Media Council le iei tauna iei uma i lalo media sa Samoa. O mea la i le sa tam whai ati ele fionga le li pale mia. Ina ia wha ton fo la wai la le media. Ai panga lea. E le o sangatongu ia tūlanga iei le a fo le JAWS. Sa tauna wha ma oti uma lato members a lato registration. Then move lole ilunga set up le lato Media Council. O i nāla e launga tasia umai i e tangata whasalau. Al me lau tula e mai nei. Wa ta fili sau noa le observer. Talo whai. I ta maali ina lato amata lia le observer. Wa whai i langi le fo launga a le fionga ia malepe ai. Yeah. Yeti Lima. He was the main founder le observer na amata mai vai moso. Le ana so atu e loa ma le fionga ia ngātarai sano marifa. Ia wa ngase foi. Ia wa ese lato o le walato whatau taia le observer. O le tūlanga na iai momua wa tatau lona se ile lai seni. Secondly, o le taimila le nei, sa ia o su enga sa tau sa ili atua i Samoa. Wa tatau la ile ofisa leo. Wa o la tau le paina lato whaaluinga tangi tangata. O le iai le tau whaaleanga, tau whaasese, ma le defamation of their character. I tusinga ma news le a mai le observer le moni le sao. Paftai mo whanua peo si mea manei ele o tātou maua te minei. O le lai se nea i to tonu o le JAWS ia po le lisi o tangata. O le ana ua lua i oe se ila sene. Na sufri ngalo le ota. O te lo le me momua ana e whai ele malo. O le se i o le senge wa o le malo e honga lai senge. O le lai senge ana i tonu le malo ia mea ia. Se i lai senge. Whai lola ia le o le su. E te taua na su. Taua na su ia le newspaper nei. Langa e le whaatasi me o whai. O whai so la toa mio leo. So te whina ngalo e le ngata e le se i o le sene. Se i ma whai i ele losu. Ia. Absolutely. Na maram lama iai. Nanga o le wo be vesi umal ma ia le tunu. I tala pe pelo ia o mai. Ia uma fatu ese. Ia uma foi le ele koi fai fo. Ia uma tu ava no tele la i tatou umal malo. Ele ngata ilia. O le tūlanga le iai
e fai o tala tau whaasese, tala sis e le sao. Awa avea ma mea wa pei o latou news e a foi exposed out. Yeah. O le wa apo atu e le international media. Yeah. Le wa tule na Yeah. ia tui e fafo. And there's a lot of defamation more Samoa itself. So something has to be done. Revoke le laisini, fine ma le lawsuit. Yeah, le lato e ofo le mena tupu le taimi o tofilau, le fo na fai ele lawsuit le taimi le na. Well, this it's gone far beyond their control. O le pe tele ina fai tio tangata i le intia por fiti le tutono le melea. O le pe on fa no ma tatou atunu. E ia li foi tatou nunga tatou por kalame. O tele fa lango na paudo tangata le tele fa fitau le tuni. Ele ne te tatou tua ia matusi le lima le intia tangata e se le tutono i. Ai mata ulia foi te lusi la fia o tutono le atunu le ye me o le me patino le tatou le se lo finga. Lot. E moni whapea o le e awantua i ele fiti ape o ia le whaia le editor. O ia le avatu uma ia news o a uma ia news o le a print out in lato newspaper. O ina le sa wale authority. O na le sa wale authority. So therefore, he is accountable for his own action because a whaila le o ia. Wa tilo fo le mesa ele amatanga. Tusi o le tusi whaatono e o mai saini mai lalo. I le taimi la leo le fionga ia sa vea sano. E saini mai lalo sa vea sano marifa. A le taimi nei, wala tusi mea editorial printers. Ia o aila. I lalo tu la fono mea tau whasalau. E te tau lavanga name le tangata. Le editor le ina te whaia mele whasalau. Al mela le te vai atu ne iai. O ai lava whaia le news. Saule ngō tangata ngā. Ai asau lo le article la le editor. Ele sa wele ngō tangata lea. Ia, mana ia tatou tilo ma iai ona lea tatou tilo o Samoa le iai le mea. Po lea ma lea, o le auna o Samoa. Ia, po lea lava le malusi angor kakanga ke whaia vaenga i on. Ai tatou an tatou tilo fo i se lau tenenga mase leo. Pe ngase le ona. Ala e soi folam fatua, ala e malusi leilo na mafau malana. E sui ngaliota. Sao le lea, e tau tua ia fualama le inkia. Ala i Samoa i tonu yo. Lai mo le ona le whai ati se tala sa Samoa i le inkia i. Wai ele whapea le o whai tau ila o vangana. I'll be very sad i koe ngā kaka whapea. Ai le whai kawan lako pepa ai ngā kau ai mai i le tonu ue. E whai tau i le tonu. Wala e kawanga ngā voi. Na tue whai tau ila tau ai le a mai tuan pepa. E tau ona lato malamalama le i tala ai a mai lunga i. Ia ala anga fof. Oni Samoa la pito sili ona whale tonu Samoa i tonu i opa whapela tau te leo wa ai e mea. Ia. Mana ia. Whaftai. E le whapea e tātou te feita i le... Nao tātou tala noa. Ma tua tilu. E na whai alo whiwhiri ngā Samoa ia. Ai peo le mero tātou au tasi iai. E te tauna se ila sene. O sa o le ma whai i se su. Absolutely correct. Ia. O te manatu o lau mata upu mua le nā. Le mta upu nona. Umarola mta upu le ia tātou me i e se rola ia le me i atu po i sise o rua e mana ia tātou whela fua. E le oto e nā ma le laina e le whapefu i tau nā tia ni mea. A le tātou te tala noa i lungo mo meo matematenga. I le whapeu o confirm e tātou se mea. E langa o leo tātou wa ai i lungo pe ngata whai langi. O leo ua tala noaina, e le ngata i tala noaina. Mai o se tala ua lewa na pei o lea ta wiso ai lea tunu. O aina so a tama lea. A whai lai le i so a e tama lea. A o ai se tangata na iloa. Pe tasile me whingata. O le ngata o le tātou maua o le tangata tonu so a. Ai sili atu o na matu iar tangata o lai na teiloa. Au le na whanofo. O lea na se tasifo i o la leo le tātou whanongononga o maile mo le meo le suinauna o le si.
o le si la tatu tala no le si o tatu e lo se mea le la tatu tala no ma fonga ma matematenga le la o tatu vatu lo i lunga o penga o fasala longa ata ma me ia ele tatu na ma mea ai le o vatu o la ofisili po le ase lu fina ngalo o le si ia la amta ia le si i le fenga o tamaita la so ia me so fina ngalo la so fina ngalo me le o ta o le si ma le o reveal mai le ngore si Ia tula e pa. Mo mono pia atu. Is it a she, he, or it? Ia tula. Mana tua foi la. Ile amatanga lava ele ia ele mea le nei. Ia ua whaatala noa mai le tuangane ia tau ia tuangane whaafengofia ia tatu tala. Ta noa mai ia tuangane ia Sam i lunga o Pokalani. Na manino lavana a mai e Sam. Ele iro o lana mai i le pō na tupu le whalewlawe. O le tangata ma le tamaita i le sa iai tonu. Ina wa avela na telefoni lo fiso leo mua whape mai leo o le taavale a le ale le pule. Le ana umalua. Alu Sam i le fale na matua i manino lava le amainga e Sam i le taunu atu le fale o le whapulo ma le taavale tapoleni a latu tutonu o le anga vale o tamtau le stepu e aru tutonu sau tangata fulfurua whatever. I'm sorry. Ua pa ui lale. Ta ua ror fulfurua pa manau. Ina ua a mai lae lena whata no Sam pa pe mai Sam. Ina ua o atu tatonu al fale la wheloa i maleala le pule. Le whato ai loa i ia tangate no i aleala le pule. Ma wha matala lo le mea na tupu. Ma whesili ngi aleala le pule. Na e tau noa i ses tangata. Ai whai ei Sam ili ai. On langa telefoni la wai leo and all this. Le ale tala Sam. Le ale tala le ala le pule. Ele ilo e Sam le ingoa le tamaita i sai te tonu o ta vali. Maria. Le whapela watu le ingoa le tamaita i lea. Na whapela o tato tua ia tamaita i lea. O lea tau te whatata noa le amatanga lava na lainga i loa le shi le sa mai le amatanga. Le na whapea i lola i o le ala le pule. Mata ua i loa la le ingoa o le shi lea. Ne ta ua i loa. O i nā whato ai loa i e Sam. Le tangata le sai tono ta vale na ta ula vela le pule ele I aia in hia sei o sesina mai o le ala pule lava non ta winga ya Sam male fa upunga awane I eta ua ses ya o tulanga lana le la wa leva na toso fa potolo wa lima le tau sanga lima tau sanga o ila di morta mai tai leo te to masa so leo ele lan me ka kuenga ki o loa ele foi le fa personatia tu lepa o le shi le na mention mai e Samuel una ta watu ele ala pule ya ia o ma ua ma mei that's all le na ta wale ngoa le lan o ina fato ai loa i Sam le swafo ta mai ta isai tono ta vale ia ala tu le mai wa tele le fa fiti pio aratu I wa tolu pionga fa pionga le alu o le tau fa se ma le tau nā ina o le mea o tupu le la sa ngia to telo tangata feeling ngia o fea o iai la le tamaita I lea she is about o a fai o ia wa mana o mia le whaafile mua le atunu come forward se a mai sana ia wha malamala maanga e tusa ai ma neitua inga ai mai se foina le wa mention na vai le sa yele masalo mianga mai le amatanga ia paula le ya uia ina ua o falongolongo atu wa mai ia and it answers my prayers wa leva na tatau na come forward ia le shile nei a mai se tala sao if she was in there only she can paula le eyewitness na te mawhaia ona a mai tonu le saonga le mena tupu le taimi a o ai fo ina iai te tono ta malo ina vea. Tai,
Leo tatou finagalo. Ole, tūlanga saoa ia uia i le mea lea tui le pa ua whaisi lewa o na whetongi i whaapea le mea lea. Ole au mai le lea le awali i o li mongi ma se me whaakalangoa. Whai le mea le na whai atua i le la aulia le mali atua. I le li i le olongo. A wa e i al vaenga lea, ngongo foi lalo, ai whakalangoa le. Nau ol nā mea. Ele yo ana o le melna o le vanga mo le kongo ka ko mele awana le paule mele o tatou whanong longo i o le fai mai o ai ia ai o le fai mai o le mele fai mai se mil mele ai mana tua o tatou e tatou te le ai e nga o se mala mari mongi le mala mala mele ma me pe afa pena i me o le tūlanga la ia ula tou i e fofo i nei whawhitau li uma o le au mai lor ko ruanga whangofo le lalo i le fale leo ai fai la whamtalanga. Pea whapeo le la o lola te mita te su e ai lolo vaenga lea. O walanga o le fwela koe o atkalanga o le menga iei, se o meinga iei, se o ainga iei, o le kala lea sen, o le kala lea ai. A lea tatu i le va ai atua. O le ale mea o tua iei, na alula li moni e moria sen. La le mea o le ona le alu e moria sen. Pea whapela o le whai mai anga ia, e pepelo sa e mil me le whai mai. E ala la ngalo e le alu e moria. O ngā le la e pe tau whamaungia me e whai mai sa. O le whaua o mai le si tūlanga le ua. O le walu e alu e afu. E whinau ia le toe le afu. Le toe whai o le whamsinonga le. Ia. Lena umatu nei a lauli an mali e toa mena. Mai la e la whatata noanga Malesi awo. Media lena sa an nafi e potala to nafi. O la o ke ia o so soloi o ile o tinga ina lo na ainga ma mea. O le menga le wa lenka ma fai e koe alu e koe fai le awo. E koe fai le case le. E te tala le case le. Le mea le tala noa i. Le te tau on tala noa i nga ia i le mele le case le alu e fai. O le defamation. E lo kalango se singi i se maliwa tu au. O le defamation lenga ave ia. Ia laule mali toa malvanga o male. Ala le mela au so i fuai o wa lo foi langa fanga o malong ko lua o kele e kala ia manga ia foi o kaunga ia le fasitanga. La me o le no so foi na. No, stay with the defamation. O le mela le kaunga stay ilang kalango kai mingi. Ale la uto ta uma nga ia mela tupu i lona ainga. Ora no winga. E fa maungi ala me. La ola mela so i foi o mela ale fi na penga ia il defamation le. O le mela le wala yon to alo to ave case le o. On defamation. Stay with the defamation. Don't ever talk about tu au. Lango inga le la fa maungi ro la me ia. Anga skan ka poko. Langa me ngai fai. Stay with defamation. Good point. O le wata whangangana i nā iawa i le mele tu like my name. Because o le mele na o e whailato tangi whapea o mea whau conspiracy and the defamation. Le la o whamaunia mai le case e tongi whafo. E kwete tangata nei ma le defamation and all this. A le la vai tangi ai. E le I whaia se suenga o le hit and run. O lea whatoa a mata suenga o le hit and run. Mea tonua ngā le tau mawhai ai ina ia pin la vale fionga le li pale mia. Ina whai se me ia mō lia ai whai ni mō lianga le fionga le li pale mia. Ina ia awa ina I whatau nuinga le suenga le hit and run. Mane whaftai, mo whanua, alan mele so whapea o Sharon le ngoto o luo o limoni. Io o Sharon, e mawhaifuina I ele Nancy ma le Mary. Okay. Le lopo so nga second name leo me. Vai mai tawhia, se wala au Nancy, se wala au Mary. Le nanga whaata talafonga. Me umai e tong tilo ila tu langa o pei o tangata maururunga I o taitai o they supposed to set a good example for Samoa.
a faila o le maua le tangata e se totonu o le ta vale ma o le pe u fōringa mai i. Tasiranga me kaun kilo iai. Pe o mena le no fesili. Po o mei sesi ngo Sharon. Ranga o kele o manino e mana. Anyway, ia o le ua mana ia mele o se e si vanga mafanua le taupuna. Ai le te atelo e mawhaia. There's always a Nancy, there's always a Mary, there's always a number 1, number 2, number 3. Ole mea leo te tau whalongolongo te il tanuanga le alvaenga le media le malimoni. Ia. O loo tala noa i le whai unga lea na ele o fia le whai unga lea na au mai e kalasa. Ia. O le mea la lau au mai e i whapea. E le o ngatasi le whai unga ma le tūla whono. O le kalanga li moni lea whai mai i. O le mea mua la lea lau kango e ka oku iai. O le a la le tūla whono. E nganga whai mai e le o ngatasi le whai unga ma le tūla whono. Ai nga ke lo ko tinga menga ku la fongo manga ku afa pe ai se tu la fono la ele o ngatasi ko mai la ele tu la fono na fa pe mai pui ngu mela mo langwa o tu la fono la na ele o vatas nga ke lo ko tinga menga tu la fono na. So to me se ke le lang menga u fai o le si me na yo tau fa se o le si me lang fai mai e fetu se furu moli mau ai le ai a le en tau tino ale o e sa wal fai unga ele ai ele fa pe afiku se la mo limau o sa o ele ele o menga i sa moe le ai e o mo limau le afi ai pe lo al mele sa moe e pe lo ele me fai la ona e fa pe mo o ke le mo limau o malo ele se case no inga fai fa pe nga e fam sinonga no inga ka ke la kwa o mai sa mo akwa yo mai mo limau a e fa vol vale la kamele foi le ele fa penal fa ngor court case ia mal fai mai al fam sinonga e tal tonu ia fepura ile na le no le fai pule le na le kal con ele le fam sinonga o ia kal con el fam sinonga pura ile fai le fai el tangi yeah, and the court case it's all about defamation. It is not about his car because ole wala be mai malang kavali fai me o alu fam kalanga o kipi lang kavali se tu sa mo ia makangu ai mai le afi fai le mala. It's not about your car, it's not about your family, it's about the defamation. Ola me la lenga o so fu nga mo me le ma se me o be nga ka o kongu ile fam singonga le fai me la na fai toi ole tele ole tautala mai me ia o le telefone na o le sau i fafo o mea sa o ia le tua ia ai. Ia. E se mana i o le mero tatalo i ma whanua o le api i o le ame e le otale si me mana i le o toe tau ma whai o le wanga ia malaku saporo se te wa ia toi ia manisi fo le whatano e toe alu loa ia limoni e toe amata se whainga fau whaila na ia tangi. Ale wa umat whamasinonga. O le o male tali kalasa o le fia e kensi e le lau le tali e ina tali le afu ale tai fa masino a le ala o le na mai le na ile tala fu le fa masino o le unprofessional a le la no fa no tu fai me tala le spolo fesa le fa tala no me le chilitio o le tenia o tau na me i o tu no asa ro i limoni e fa se stangi fo se me so fina ro mo fa no. Ia, o te tai fo i tua le sanoanga iota o le tūlanga le iai pe afe au moli mau ai wha maonia o mea fau ma le pepelo ala le wa mawele ngō fōu o le former police commissioner Mr. Corruption ona o le moli mau pepelo i ena whai lua fe sasi umal whaingo lato moli mau le na tau fila vai le prosecution ia le resto lato mol mau. Wa fala le all inclined the same thing o mea fau. Le fala na tele le tala mai ia la fai mato mol mau. La mea wilo ele pepelo le o mai lunga. E take le stand ele to ono le sa idinga le mio tono. Ia la fa fonga anga sa moa. Ele valea le KC ina ua fa maonia ua toe fa maonia la vale mana tua le key witness o le teine le Marie.
Lena toe ta'u ume Marie. Yeah. Ta'u ume Marie e le i wha malo sia ia le fionga le li whai pule i af pule ai. E le i whai e pule ai se mea te ia. O le leo leo na whai le mea ia. Le leo leo le na o ave tu wai na Marie. Sa ta tauna ave Marie e le samo victim. A wo ave tu ulfalo leo leo. Le lanto e tau tala Marie tau tino. Male moli maule sa online mai Australia. Yeah. Le whaina tau tino moli maule na. She had nothing to do with the case. A o lena whaabatu me whaasaini e ioe mai ai. O inala, ina wa whaamao nia uma moli mauna. Lea lana whai elo, le whai unga le KC. There's no case. There is no case. Well, leise case e whainga langa lewa manino me pepero. Leo tau tino key witnesses le sa whatatali iai le whai unga le whamsinonga. No case to answer. Le na leina le whai le tutu lungo le stand ia le fionga le li palemia ia mai lato uma sa fia. A leo e tau whaasese le lato maule abe le atunu. Le na uma nei, man tō whana watu tapo kalame tula epa. Wa whaapea mai tula epa sa ilele o le aalue apili le case lea. Le sa tato whai atu. Why do you put your nose in there? Yep. You were never a party o le case. Le la umalo wa dia e mai o le a apili e le pule. E le mwhai no na apili e to tasi ngai. To tolu la tau ia sa tangi. A le say jurisdictions a le prosecution. O ia o longo mamei. So they all have to agree pending if ma nia ma agree ma ia le prosecution. Le wa fai tongi fa le apili. Le fa la lo sa ngi. Lela also file judicial review. Ia mana judicial review le nei le afai. E le whapea o le a ilo ni moli mau mani whamas a mai ni tangata e mōlia no this. They're gonna go through the process. A le na whafofonga laulangi. Na wai mai lava lato moli mau. Na a mai mai lunga. Le iai se sio ana lato moli mau whapea. Oi na whaafefe aua. A le wa esel mele wa o nyala titilo yele judicial review. Pena yaini fa le tonu o le process. Pesa yaini mea na fa fefela. They all been given the chance to speak out. A maile milton now. Alela la mai fa le judicial review. He's gonna run out of mentality and mechanisms. If fa nga ta mafaila ba ya awane tau nuu le iloina o le hit and run. Patai, na umaro mai wa lau mai le whai unga wa mai le written results a kalasa. Le ese mai le lauina. O solo mtula epa. Lenta ta noi. O solo matula epa sai lele. Faulu fen mai la faulu ran ta se ufina ngalo le mta upule le ota. Leon o toina na mo so fen mai la faila la we faile le apili. And yet le isang party ko ng pamsino. Tumis fina. Ele mafaya na otala ina ifa vivesile tunu. Yeah. Ai na te mala lele o la me o le un le faya sanga. Sanga su. Ah. La mala lele to. Eo. La mala lele to ina. Ele mafai no foi se me langa. Ele o se parol mele. Ele ai masanga me o ia ile mele tai pei foi la mele le sa ie nei limong e se vai ola wa velan kusi ile from sinusili e fa se to anga lu male tau pula awana te e ta tau ana mala le ia limong ole lo ia sili le wo ie nei olanga client la auli le mali to ile taimi o le defamation. Taimi nei, o le o loia siri, o ai e pui e loia siri, o le kapineta. Kapineta palemia. E iai la le ia loia siri le taimi nei, e fai elan talai o fai famsino, e pui e il palemia lea. Langa mtafa yoina, sau mai o, na mua o le client. Le o loia siri, o ia e pui al malo. Ele ai la se me la tusi e fua. E aba ese le loia sili. Langa o leo o ia le conflict of interest le o mai. No.
o loia sili e na te pui al malo Yeah. o all time in fai le mele mua o le client al loia sili se vai la le malama tele o le ori ia o la kou le fai ku la fu tau na malama le mele na O tu langa le paupopoti ale o ta. Yeah. O lai malama. Ai ona o le a. O le mana na o tu la fono. Ai fai le me mana o i la tau. Exactly. Wa uma nei la lewa fa malanga i mai te au ngalo mat. A te to so mai le meo wa uma le apili. A sauli moni tam fai sela fa tau tonga. Ia le fo wa ngalo atu. La se fina ngalo ia fainga fa pea i o peu se mea o peu fa ta longa i vai le fa malanga i mea o tangata ia. Ai fai ama te o ta fea file mu atua. O fe fa tau tonga le mafanu. Tula epa, o me ie fai mo me o tangata wa, pe waleanga uru, o le manatu e o la tau o ni ta alonga ta maiti me ie fai. Me fai le mo o tangata wa desperate, wa desperado, anything tam fai, he's trying every ankles. Ia ela le mawai, na le lo atua sasa mai ngutu o le pasima, because o la tau, o manatu o la tau o se fai ngā malo ni vali. O ani fatau tu mai fai. Na yai ni me o yai lalo tu la fon fa avaya sa bo. A fa pe e tupu ni pe fia em fai na e fai sa fatau tonga tua. Wa fatau tonga le mana e fai. Ele mana e fai fa msinonga. E mana e mai fai tua. Ia o ani me o fa pe na fai. Ole upu fa sa mo ole fau yota. Pe ole upu le o sa pala. O fai mai tu le epa malato lango malato e fau ia le palemia malana vanga markapeneta. Pai atu foi ia le palemia markapeneta. Oi kongo nga kai e fai nga ruenga o le ora fau i le vaisura. Leota. A tatou sila le ia ile il tulanga le malo. Ile tele ona tau ai mea i to tono le mta upu mai e tono malo. Ole i tu le. Le wa nga le ka wai me yo. Ola to la le fau me ia mo wa se me ia to pa u malo le. Wa le me ato ana le lo te fai. And not only le advisor palmia, but ia pa u malo. Ala tato babai le tato te babai il malo le tunu. Wa ki ai nga maal malo kai min. Wa ti le ona sui mai tangata mai o mai i. Ole me te le matua i bili al vanga le ia awane taunu. Ia awane maua le lua vai tonu. Me te le al na le makwai fa le anga ia kai min inga ia awange i kaungu me ia e o ia tu ia le uta to vai e la mele foi o le fau na ela tu ina ia to pa ur malo le ole memo mua ele ko pa ur malo le il mela tu punte min nei me longa lua wa matai ona a tili ai ona feu tata ye tonu i il malo ma wa tili ai foi ona fo i mai tata o mai e support malama le tu io o le mea lana tulepa ma mo fanua o la o na ma ai tu ia il mea Pafte ia mo fanua Moni sa nga leo a le taimi le nei ua matua i malama Samoa ai sea fia tau sanga mi tai mai fast food tau sanga tu la ile HPP o le ase manuia Samoa na maua ia taimi na o fale a o e fau ai o lan melo tu lai mai nei te lele manuia le wa fa sa fua yo tatu tangata uma o le manuia na lo mana na o ye Samoa le la o titilo Samoa te le tau fa le anga le fai ai mato ai ese mal mele wa tu lai mai le manuia le wa sapi ele to telo ainga e ka le sia nu mai tu malo le wa fa mau sali ele mai o tangata tu fa tasi e lango fai nga malo ia malo fakte ia la ko mai siam tau ia ela foto tamata mai na ma fanu sa nyam tap selua into fole ia leota tatu fela fo ia o te langona ai wa umana lua tala no ai nele mata upulea
le tusi foi lea le ACEO lea le LTA le na ave. E lea mo failona molianga o fa maonia langa molianga. Ai ave le tusi fa mole e awa le terminating nga ia. Ala avatu lana tusi alo ielan fa mavaenga. Ono lea. O le mafafa we alu le. E alu fainga palota a. A fa pe oi. O mantua a fa pe te alu fainga palota a e malo mai. O oi te sau fai o le palmene o i le fa wai tu la fono le tunu. E tele mea le te sau le tu la fono wa fa maoni e sau tu la fono. A le te talo sanga mai e awa le terminating nga ia ala abatu alo ilana tu si fa mawai. A e mata utia mi o tangata. Ia, leota. Sole, se o te ofo u nei tu ngā tangata tu le pa mo whanu. Se ngā whakele i o pepa hoi e kusi ma pepa e alua i le inka le o le peni a ua le ai se te whātou whāla i ngā nei tangata i mea nei. A e loa ua i eile mea nai e ua awhi ai oi. Ta se al tu la whono e le luan ku la whongo hame. Ele ma whai ona e tamoi. Ele ma whai whona whai le tu ngā mea. E wheo lolo penga wha pena forced to resign. A le mea langa i, wakoli. O ia mana o langa ia, ai manga o langa ia, e abela na tusi e abatu ele wha ma vai ngā lo, ia aise tamoi i le mea lea. So le, se o te ofo li, e koe ngā mea. A whai e talia nā mea i au la tau ia. Kere koe fia wharong longo la au ia ngi whongo o malo. Langa leo i ka kai e kukongo lea e o aku. O la u malama le i el malo. E mata utia i o tangata I mo fanu o le keisi le fa pe e a fia la le tangata le I ta vale foi o le tila le ke o tisi. No lava yo e. Ia tatu tala noa I le tūlanga o le ale manusi anga e fa fia na mawhai le tangata le ona nā tia information o ta vale nei. Yeah, mantua tula e po la tau nei le te tono le tanga luenga, he's an ACEO. O la tau nei le iei wha maunga e whaingofian na nofo ma delete. E mantua foi la. Ia, e iei ale au expertise I mea nei o computers E sa idi lola o le wa remove details o pai malawhai. Ia, e sue po fele terminal le sa wele. Le nga terminate mai iei, meaning fairly computer IP wa mantua e ele me le IP connection e lo ai le numero computer le fai which is e fallinga mai salo loto se su enga I to tono mtanga luenga na laina maua. Pe o le winga na lenta tu tano iai o le tau tino nofo ia tu te tele maro si tu la fono. O sol tu la fono ia. E fa mania no e fa pui. E fa pui tanga. Apparently lawa fai molianga a ila le fai tole tala. Pe fallinga ia le anga le uru. E ai e commit le crime al te leo fa le tono. Wa le te le crime le wa commit. Ia e mai se fo. O le e fo le sia fianga te leo le crime le nei. I le fa le ta vale lea. Le una le rentals ona te le fa fitau le case le Vietnam le e affiliated ai le una le ale fo ete fallinga mai la o le to tele I la to e le fianga Ia. Ia pio le winga tonu na le tam fetu ia fata ua tatu tano anto tonu. Langa na tatu la uma ia ilunga ma tatu pepese I tangata ia. Au le ha se ta ua tatu por kalame ia ta ua tu tangata. Le matu ia o mea tangata. Wa fia ni me fai ma tatu tala noa ia. Au tangata o le to tonu CEOs o ACEOs. O latu son tu lafono, ele ngata le faya. Ele ngata le tuli. E te tauran tatu tano, le ane manusi anga tu lafono o Samoa. Nanga te tauran tuli mwhatpui tangata ia. Mantua ia le taimi na mai e le fionga le li pale mia nei I paia inga ia le ta ina tu la epama I la tau. Maua I la tau ngā oi tupe ale malo. Ai te whawhai ngā luenga la wā e wata tau na whai molianga tuli, whai molianga e whawhai pui. A whai o tangata lenga oi
tupe te tono fai tupe whainga renga ai. E mō lia mālu e whai pui. Sa ta tau fwena whaape nā tangata whainga renga malo. Peila o I lea leina na whewhe wele mata upu. Ai o le whawhetai lea whainga malo leo tula I mai nei. I believe o laua whaatatia mō lianga a lea li I lea I tula whono. Laua iai mō lianga. Leo tau lea tau te tala noa o te le ilor tangata lea. O te le loa mai o te le masani fui, o te le follow up fui. Pau le mele o te tau inkalesi aku iai. O le la alu e run I lalo le fua le hita pipi. O ala mei e whamatala mai ia I tātou. To a te lea tangata whainga luenga le mālo le iai. Le lamatia ai le mālo le te miri nei. O te tali tonu fui. E le lei fwoi tātou avatui e tātou porkalame. Sa ili le leita. Langa o le ala mama lea o ngā luenga le mālo. O tangata la tu te langa no ina to ina lea. Le laba whatanga whamatatasi ai si tangata I tonu I. Malalafi I tonu I. A tangata I o le akia le tamu whai e whai le meleanga. Ina ia. Ta uranga. E o le mele tau te vevese le EPC. EPC le si tipan me le kau ke lo le lei. Lai e kangaka le ko kongo le EPC. Le na ta o le ota. A whai tu what nei. E wala watu se whaleanga e melea. Whaleanga e melea. La whawhe. O le fasanen ke o whapengi le afu I tau sanga te nei. Ai le whape o akul pare mia markapeneta e tutu ai ola le pau. O tangata whai ngā ruenga o le manpower o la tau le iai. Au tangata ia, ua lewa nei lalo le supervision tangata ia. Let's fina ngā luta. Anawa ese le mawhauwhau le whaa le polkiki. Ai alu le mawhauwhau I le alofo le atunu. E whai wha maoni ala tunga luenga I whai. Pe HRPP, pe whaspea. Ai ia alofa moni le atunu. Le whai wha maoni ala tu ngā luenga. To a tele la I tonu yo, ia anga le happen fo le melea. E le maua lea kaka ia le, mai te whai ngile melea o le wa ese o information o kawa. O fia in kawa le o wa ese la le kaka ia. Le la ve miska vale ia le mo mai ngile ngala ve ia ka. O fia lan ta vale wa vese le tanga. Ai anga fa pela vese la no na tuna fa ita pipi. Wa le wo sa ka mo ele ita pipi. Le la uka ko mo kingo le nga. O mo ka ita pipi ala nga. So se me ala bala e fai tanga le fa le anga se me tonu yo. Ia la o yo le ita pipi. Wa le bala na to na le ia tonu yo me la. Ai wo Tasin nei matanga luenga pito I sili na ta ua I tutonu I me nei tupu. O matanga luenga leo ta vali. Langa po le kele o mei e kupu mai o ka vali. So ar ka ngaka, le iro pe por ngaka vali. E o mar kamingei, e le aingi pe por ka vali nga o ko ye kamingei. Anga le ai le afu, le California Assembly nga lu ave o, e le sautala o ta vali a limo. Ai o mar kamingi le lo pe ko yin pe pa le or ka vale nga o ye yo le sa foi le si me le or for ka vale le o le yu mangi ni pe pa pa ba la ta o te lo mtanga lo ngale ale ngo foi ka ngi fa pe ta ta la ne me to ale se lo foi le tu ana lo foi le tu ka ki e se u mai si me ai fa ma on ni le foi ngole o ngalo Mane ma fanua le nga ka ua o le tarusanga na tangata le ia auangi ni whaia inga. Ai alu wha le ka ule mea. E alu wha mawai. Resign. Olana tusi wa le wa mauni terminate. Ale la wa tusi aloa ia ele pulenga mtanga wenga. E ave ese le termination. A ole la avatu lana tusi aloa ia wha mawai. Ona na ta ua ilole io vaenga e mafuai. Ona le iaila na ma lona fofuanga e fia run le whainga pālota o lo lumana I nei. Hell no, who are you? Who are you e te alo commit le crime? E ke sau e mana oi, e me nā lea mea kuluku, mea pepelo, mea se ia le lato te whaia. Ai whawhetai whainga malo, leo tali ia, e whai morianga. O le lesi whalatu langa le au tato iei ta amale nei. Mantua le wata tala I tua ia le li ile sa pulea whaia le una lei. Yeah. Mantua la ina ua tupu whala lave lea sa ili atu.
Ua le ai ma se taʻavale tono lotoā lea le una lei. Lea o mai le aso le tausaʻili po ai tagata lei ai taʻavale nei. Sai ai foʻi la ia taʻavale ma me o piki aku. A lea toe maua mai nei le tala mai Samoa. Le aliʻi lena loka, James, lea ua toe sautua. A lea ua toe avatu iai, lea ua toe ia ia le isi kaʻavale o taʻavale ia na soe. Nea na soe. Sa le tatauna toe o taʻavale nei, tagata nei. Faafefena toe o taʻavale lei lalo suʻesuʻega o le tulaga le o le keisi Vietnam. O le mea lana, e te lē alo na afiaga, i le maula lea, e tele me he commit a crime, ai mangatu fa o ia wa above the law, e fa mangalo lana termination fai fuafua, e le valea uma Samoa. A fai o me valea na sa fai tono mtanga venga. Ia, faaftai fai ngā malo wa mata adia i lātou. Malo. E eri si mea fōre nau so mai nei lunga te whaitau atu, o lea ua soto na ia so sa, ala sa ua niu se la observa. Papua ka ikai malo ro la observa le weekend. O le e pe le o le sau fa pe le mai fa sa fa pa ni me fa pe sa mo considers online voting for diaspora. It is mtau fo. O le mtau po lepa. Le fo ina tau fito i ele temi o oi fo i o fia me malan fo i no fo inga il palota tu ni fafo ia le la o te papa mai lungo fa sa longa ale observa ia aina tala no ele kokas i se temi o vai ason te nei na tatu fa mata o si mata pulea la se bua langa e te bua langa ina pea ia le palota tu ni fafo le diaspora mo fanu. Me personally, tula epa, ioe o la ua ia te tau lea o a o tangata nuu Samoa. O la ua ia te tau lea. Ia, mani, leota. Ia, o te pitau fo i le finangalo mo whanua. Ai tauon tātou palo tātou a le fo i te le labo o le sosio Samoa, le lotu ia tātou nei fafo. Ia tal whiaunga tātou whai o tātou palota. Manaya, fatai langa lea la batulong ta pule le manga e o la ta pule na batu mua enta tuta no le negativity o le melena ta lines feature la mas fulu tupe au lona positive side la mesolo finanga a faila sa o mele o le hala se tala tatu por kalame i sui o tatu le va ayer pro que chini e ta o tele si mesia. Ya leo ta amata ia ya amata ia mo fan Moni tula epa, o le mta upu fole nei sama mapa i aile le tau noa le sionga le li pāle mia. I le whainga malolo tula i mai nei. Ia i lātou o le o lātou taita ia whaima taita i fono. Baenga le fast. E le whaapea o tātou fast, na tātou watu le ta fili sau noa le ai. Tātou ngā lulue ma le whamaoni, wa o le manuia ma le lumanai lea o Samoa mai tu malota i tasi. Ia umi le poloketi, ia awane i teo o la mata tiva o tātou i tu maloma. Ia tulanga na iai, e le whapea foi wa tau le fast, wa o tātou wa tu malo, o na tātou atu le tātou te ta fili sau noa. O le taimi le nei, ia tu i o tau luma, o le lumanai lea o tau whanau, ma whanau a tau whanau, iaso o i luma. A le lei na tau fuafua na whaasoa lima le lei, e whaape nā fo ina whaasoa solo le manuia mo Samoa iaso o i luma. Mani, papai, leota. Ia, e matua i o uwha lima ina le manatu leo mo whanua. Ai alo whai le malo. Awar koe whaial ngā mea. Whai le mea sao. Be ke fast pe ke ha. Ele ngi kupe al fast. O le tātou te nau ia manuia le malo. Awa te whaia. Whai le mea sao, whai lunga ialo tu la fono. O le mea e tau an whai. Ele whapea fwoi a e sao e mo whanua. Ele whapea ka kol fast nga e aluala ia le so nga whai au me i lunga i kupe ia mea le ai. Le ai. E te tau a fwoi no tātou whai tete.
Ke o foi o ko le lo foi palmia ngai to fai. Te o ia o tu le lo foi ile atu nu atu. Iva sulu iva pasenge o le atu nu. Le o atu mai e tau mawhai le atu nu ma atu e support ia le tātou malo. Ia ko ngofo koe whainga me e koe a kile whainga whiwheu le me. Se le whanua noa pia whalongo tieto i ngā mea atu le. Ia o le positive side ai e iau la tau ia. Alo lo whai le atu nu. Whai ia sao i lalo tu la whono ia mea e tau te whai tonu ina. Pursue the bird, but keep watch on the waves. E tau te whaasamo i na seu le manu a tanga i le nganu. O le whautua ngā malo sile na an whamusiu sili na ave i le vasenga o loia a le Samoa Law Society po le salasa. I lana whautua ngā poile, te le atu susinga le wababa i atu i pe o le wotoe a ngā i aile au i lana tala le ngā. Whapea nisi e tatau ona tilo li i tilo lea foi. Ia oe foi maumua le whamasinsiri lea. Ona leo ua piwa mai whawhautuanga i le masenga o lo ia. Ia puipuia le whamasinonga. Ai awara tau whai maumua ina ia puipuia le tangata ia malana clients po le ase turango iai. Mese lo fina ngalo. O tala whea ngai le whautuanga le ua mai ua ame le whamasinsiri. I le masenga o lo ia po le society o lo ia. Pe a fua i lana performance as a Chief Justice i tono le tu. Mawhanu. To repeat my alo fesili tu la epa. O leo au mai le saunoanga le loe sili. Ia seu le manu e tanga i le ngalu. Ave whaapitoa lava i le loa society. Ina ia tau mawhai ia lo ia. Ia puipuia ia vaenga o le whamsinonga. Ia tuititia le tau mawhai fole le vau ia malana clients. Ia tau mawhai ia seu le manu. A tanga i le ngā wa ai i le maua lunga o le whamasinonga. A pela o lea watu ia mawhawhonga tangata. Oi o le whaila i le Law Society. A le tūlanga o iai le tūlanga o le whamasinonga ma tūlanga o i le temine. Are you referring Chief Justice wa le te whapea mai o le loia sili po le whamasino sili? I'm sorry. Chief Justice o le apo o le whamasin sili. Ioi, o tūlanga le nā Ona ia lewa sau noa e seu le manutanga i le ngalu i a fionga i lo ia. Ai whaafewhea la whaingo cases ma whaai unga whaasilonga le sa tūla i mai nei. Sa le tatau foi la whamasino sili i le amatanga, being there's a conflict of interest i le vā o ia manisi o tau ainga le sa ona tau maina whamasinonga. Exactly the same. Ta le tauna tuia whaamalie i la tau ane ai ta tia le amiotono whamasinonga. So that's what he should have done. Before ai le e whaia lana saunuanga le nei, look within i lana ia lima te inga o whamasinonga po o sa o ma amiotono le whainga o te inga. Mana ia. Leota. Ia ai wa musu ia se angelu fua le sui o lona fina ngalo te min nei ai fai el talana. Awa ole winga sa ola vai ia ola to ia talana. Ole o fai atu i lo ia. Awa nei fai ale me te manao ia ma manao ia lau client. No client. Ai ia fai le tu la fono mar me sa. Ia le musu ngala angelu ia. Awa o ia le sika ka fai al mele. E tina ala mana vai atu ala mai le fasi pepa e fai el molimau. Ala mo kalia. O fela al me se ole ngalu se ole manu ai tanga ilnga. Oila le manu oile ngal. Le fa tu se il mele. Oila nga ta on breakdown fa penal al me. Oi e ngalu la le si vai nga ai mangu le si vai. Ai o mai fonga wa mang ngalu fakas. E ola kia pa. Ole tau o le mele, ole ala se tali a tatu por kalame a me meni. Ole ala se tatu tali o lea e whoringa mai ele o
o le tau te malama e tolu a pillars o le tatu atunu la tu va ia le atunu famsinonga pale mene ma kapeneta le va o nei le afu le mele o talolo o pepe se talolo ngalo ale fu ko fe sofi mai ale la se tari el tatu por kala e ave le mta pule ale loisigi le watasi le va nga fa le ton e fa io le fa le ton o fa msin sili ma la to fo i bsen ayo ki fo le Samoa Law Society tele me ta tauna i se voice ale society o loia ai fo le se me foi e foi mele tauna filosofi me le batele na le se kala ka ko por kala e ave ile tatu amata me sengo fa msinonga tau tele fa tonu fa msinonga tau tele fa tonu e mamao atato ai e voice lo tatu opinion i mea o lo tura i mai i le temine le aselua tala mole solonga le leo le tatu por kalame ma le tarno ino tau fa msinonga E watu la wala wa whatea i le Samoa Law Society. Whateta inga le leia o le case leo Akila. Pulea. O fea sa ia le Law Society i le taimi le nā. Lea na wha maonia sol tu la fono, whai le kora whapio, wha maonia sol tu la fono, le almena whai tu la epa. Tosolo i te tono le palimini. Tēnā whai e vote ma le palimini, ma whai le tau sanga, o yo stama no levan tau tualon tama. Who gives a rat's about it? Pea wha pen tau tualon tama. If you commit a crime, you serve the time. E le wha pea, a mai le tau tualon tama e pāde nai oi. A whai o nisi tangata, o i lātou i whainga luenga whaloloa. Maua wa lima tango wale. E ave lava moria, ave tu la fono, a mai whai unga, o e serve lato taimi. A la mele na tupu ya Akila. Lea na tau ma whai tu la e pai mea uma. Le na i oi na ave tu la i ma le tofinga o Plestenia, whanua maswafa. O fea sa iai le Samoa Law Society at the time. O fea sa lato iai. O le lato taimi le na step in ai lato. Step in le wa wha maonia. Le wa lato tau li maina le wha maonianga o le kora whapio e wha maonia so tu la fono. Sa tau na step in. E le pule tu la epa sa lele le Samoa Law Society e Independent Samoa Law Society. O fela o iai le wha maoni o i lato sa tu la i mai taimia. O i nala e tupu mai fo le te leo wha le tonu. E le o tutu fo le Samoa Law Society i le la tauto finga wha Samoa Law Society. O ai la i ai tamali i wa abatu tangi a isi tangata tusai mani lako keise sa whai e loia. No ave kato tangi Samoa Law Society. Le mane na penalize Samoa Law Society ia tamali. Leo mai le so iese tamali i le umwhaina toi whawhawina lona lai sene wha loia. Ai fea la to te sapaia a o fea te toso. O tulanga na iai tula epa. Ma walunga le tāua le tāpule wa e tarano iai o le tāua o isi tangata malatu sur tu la fon. E o matemine o le lo ia atila. Ei oi. O sa le leota. O sa na. Na e lo ia. Ia tātou malama fu. O le Law Society. O le matarity la iei o tangata umalama no mai lalo le HRPP. E o le whaingatana o tūlanga le iei. Aba ai atu le me e la bebe ai tangata le HRPP. O na leo mai la ia lea. Ai aba ai atu le se mtau pu foi le mo se tangata foi lau tele pe o tātou. O nga whio soi la ia lea. Whai tusi ma whai mea na. E o whai lai tonu i le mele o iei le whamsinsili. A whai o le o tato wawai ato se musumusunga le o ave iei. I le whamsinsili a matalola sa mtangfo.
Pawana le fufol mele amata lo sa amtang fu. Langay le nga o ngai lo iyang fayil tala le. Lo iya malaba. Lana yay. Len fayil tala le. Olo na winga. Tataulan to amata le sa amtang fu. Ta tia umalo me ia na tutup. Ai fai lo fa lele case. Ia cases ia. Mafatu langa le ia le. Ia lo society. Ole vaenga le. Ole vaenga le te tau ana mua mai mea uma. Tupul mea, mua mai lato. Mai lato tusi, tu alalo mai, fautua. Le ai ma se mea fa pena o fai el temil ni. Dai maka ile wali ia, ava ya kule me la veka, kola ko ainga, fepunga mai la ia le. Ma lato wo, matata na. Ya ailem fai ono mai, e fai mese mele. Pauna o resolution leo te mau foi au ia. O le toi whatulanga uma, toi a mata lei, tasi le mawhauwhau e tauna mawhauwhau mailo ia. O le whai o le mea sao, maalo lofa e le tunu. Mana ia. Mawhanua, la se amata whapela lua o whatu mai e leo tara se amata fo tatu tano sao anga i le loa i le Samoa Law Society. La se amata fo e finangalo e te au sia le mele a mai tisao ai toi whatu o le sao na leo ta. Ia. Na so finangalo mo fan. O te au pai le tūlanga le wa te taunga dissolve uma ai a matana to ilo uma. In fact foi, e le whapenga dissolve. Wa te taunga dissolve and they need to look into their constitution. Yeah. E update le lato constitution according to issues ma mea lo tu tupu. E whapea foi la ia tula fono. That's what they should have done. Amend le laku constitution. Yes. Well, constitution, well, how long? Le wa lima sputa sanga talu na whaatula i le Law Society. Le tele wha le tonu, mea sa lape ai le lato a onanga. They need to look within the constitution. O whele vaenga o tula fono, te tauna toi wha malosia le vaenga. That's what they should have done. O malona toi wha malosia, ia le lato tula fono. Ia na toi ilo lola ia to re-elect loni lato le lako executive board. O tātou tana noa la i le amtanga fou, leo tātou tilo ia i le Samoa Law Society, tauna toe amata se amtanga fou. La se lo tilo le whamsinonga tātou. Pena whetu tau tele whatonua. Ai tātou te ai i mea olo tula i mai. La se lo ta. Le tūlanga foi le tātou mtanga ringo whamasinonga. O i foi te tauna tilo le whamasinonga i le tele le vava o le atunuu, i le mautonu le atunuu, i whai unga i ena tūla i mai nei. They need to revisit o a fo ni ala tūla fono o le guide nai lato. They need to revisit that. And also, koe revisit a lato whai unga sa whai versus i ala tūla fono. And in that way, implement loa lani vaenga ina ia toi whaaofi te tono tūla fono, ina ia whaingofi e la moving forward i nisi whamasinonga an tato atunu. Whaftai mo whanua, understandable, leota? Ia, o te roa uia e matua sao le al tala le saunanga mo whanua. Koe revisit uma me ia, toi mama aianga i lato constitution. Langan mele constitution, ele whaingofi ona draft ele whaingofi foi ona whai. Paule me o toi mawai, e pe iaini me e tala whiaunga ona waisi. Le o lima sfuta sanga talu ona whawai le vaenga le. Ia o mantua tausanga o mai e sui atu la fono. Yeah. E atu la fono e sui. Ala la malai alua e constitution tuaila. Ia kula whakawanga la pawanga me la la uma. Au tau ona toi vai, toi whafou nisi me tau ona whafou. Ia, ma toi whausia le loa ia loa society. Whaftai, leota ma whanua i rau tala le tau whaiat, na lua velo aso mai le iai. Langa o leo toe au mai i lunga e tangata nei tupe na whaaru ta lolo.
ai le leina tatou tali atu e whaamanino ma whaamalamalama. Lau tano atu tatou te le tam whai e whaamalamalama tupe a le la abatule taua ia te au whaamalamalanga e le li pāre mia o ta lolo. O te mamalama le lei langa o ursa moe o te mamalama i mon me o le upu ta lolo man me sa wele upu ta lolo. Ai o le afuanga na whaatino i le malor ta lolo pio nane to batui se tala langa isia o le pale mene ma le kapineta ma le whamasinonga pillars 3 pillars pai maila le whamatalanga o le ta lolo le na whai e whaali ai ia le whaalolongia e le kapeneta, e le pale mia ma le kapeneta o lana pale mene. Ua le tae ai le taimi e umai le ngaruenga. Ai whai mai le tala le kapeneta. Le tufunga le na whai e whale. Ua le sava vali le tufunga, whai mai le tufunga. Ua le umar whale ona a tole liwa yaso timunga. Whai atulo ma le tio ale pale mene. Ale kapeneta, okay. La whaatino na mātou fuafuanga. Na whai e lolo topo le alawa le temi e umai ia le... Po le alawa le temi e umai ngā ruenga. A la whaatino na mātou whainga, ole al whainga o ta alolo ia, ma le musanga. Le ala ua iai, ua uma na whai le vaenga ale ka peneta. E le toi whaia. Pe umai a o ke topa, pe umai a te sema, po ai lawa e umai ngā ruenga. It's done. E le toi iai ni ta alolo le toi ni me whaia. Alanga o le lava e vane mai tangata nei. Po o le atonu le winga o ta alolo. O le ta alolo tusa ma le tatu wa iai. O le wa ai maua lunga ma wha aloa longa ia. Ale ka peneta pale mia manana ka peneta. A nga i le pale mene. O fale o le pale mene. Te le leilan tatu nofo manu lama. Ia toi whai mai tangata nei. Ale o tatu loa. E le toi iai ni ta alolo whaia pe a umana ngā ruanga. Le ua umana whai le tio. A whai e uma ia o ki topa, e le autufunga, ua uma. Ua uma whai ia le vaenga a le mano. Ia, non tuatuna se whai tsarufi nga. Mawhana. I tula epa. Le whana vai atu nei le tae au i tu singa le observer. Le whewa au mai ai i ta alolo ma mai tai mai tupe. O le a ele whi au le observer i tau talai. O iai se sene le observer o awe le whainga o le whale le mano. Ai le ngata i lea, peona e sau noa, na manino le leile whamana manga le fionga le li pale mia, i le mafua anga. Ona sa iele tatanunga, e uma le fale, whitaui ma le taimi o le tatou sisi ngā fua, ma le musanga. Ai ona ua uma na whatatia po ka lame al whainga ale tatou whainga malo, ma mai foi, ma awe le wala au lia, i le malo au stadia le taimi wha umai le fale. Le lawa umana iai lea ieinga, whai pele ta alolo ma le musanga lato, uma, o le ale taimi le wa ato whaina e wha umai le ngaruenga, o inai uma la wā, uma, o le wa umana whai wha alo alonga ma mea masania le atu no. O nei wha alo alongia le pale mene, e le kapeneta wha pere whamsinonga, wha alo alongia le whale o le pale mene Samoa, o i e atofa uma iai le 5 sutasi tu malo o Samoa atoa. Ia le lola pala mele na te le fole pisa. Wa o le na whape uma le whale ia se te maa le ofuto e ta umai nei e uma ia o ke topa. Ia mana tua foi. E le whape e mu la la foi. E mu ngā lai pia Samoa ia so uma 24/7. E iai le taimi o le vai tau e le anga le tau ti munga savili. E le mawhaina wha umanga duenga a. E me le mawai, wa pe o tau elin Samoa tau te le malama lama ia unga o le tau ma meo lo tutupu tutono Samoa. You give and take. E le whape o le a whai atu lo o ia e umal whale vai aso lea, ai ati munga vai aso atoa. Then what can they do? They say me mawhai. You know, it's obviously e na fitu tu na i ele tō wha. Ia o le whaopoponga atu le natu la epa. Aloha, leota. Na so, input te wanga. E pau ale fesili o te fesili. Na iai ni tu malo na iai penga al kapeneta male pale mene na whaia le talo. O fesili na. Na iai ni si o le HRPP na iai. Ni whaipule le HRPP. O le tali i.
sai kai. Na fia uma ia le tele o afu. O itu malo. Langa ia. No ai atu tuila na mai. Ola ala sa si Messi le kulung ole melna. Ele a mai le manatu tangata to tasi to lo to tolu. E a mai fai ele mele. Le ai. O sa mo atol na o ai. Le la se me koi pisa inga mea. E koi pisa mai o sa mo a kola nga yeyo. E o e he chapipi langa yeyo. Le la se to fe au tu te toe tau langa langa i mea na. O me pule malo. Mana ia. Olen fonga Ia toi tasi. O te fia whapopo atu tula epa leo pata ua leota ia tutuila. Mantua foi le na tele foi le sa ia toi ino sai lele ile malanga. Mantua na bala aulia le pale mene matato fai ngā malo ele umusanga o le mauta fono atu tuila. Le lana o ile malanga na masi ia ile tato fai ngā malo. Le foi na tele tala. O ia la mena o ile le uma le fala tutuila. E pule tutuila le taimi e umusa ele lato mauta fono. Le foi la o le taimi o tato. E pule le fonga fetalai e anga le mutafa yoi o le mauta fono Samoa. Ya, mana ia. Na utatu tu watu sia vaenga. Na fasi umi ngalo matu ale fu to langa mai. So le utatu tu watu yesi tamai fa mata osilia. Ia mo le malo maanga ale tatu watu. To tasi lam ta upu mafanua in tu atu le lamno ia le tai santau. Ya, po mata me ele uta ia. Na seta ta puna ta pena ia. Ole whamatalanga lea no whalongo ye ia nei whatatano ngā le si ori ia malimo. E whapea i ole tupe o le whono whaamai. Lea ua whai ei laka pifou le whaingi. O matua ia uofo le nei toi ngā tala ua whai ele ori ia. O le whai mai o tupe o le whono whaamai le ua whai ei le avu. A o le 5 milionga leanga au mai e Australia. Lena au mai e whai ele laka pi o Samoa. Lea la lei ona whatupu le melea. Le sei mea te fiata ua tu le ori ia. E lei whaamalolo inga e le palemia, ma le malo. Ia le laka pi Samoa, le ai. Lai alua laka pi Samoa ia. O lai whai ala a koumea. Pau le mea le malo na whai. Ua whau lesi uni lea. Lesi uni fau lea. O lea ua whau le malo le uni lea. Ala mai tu wala tu. E lea whaamaloloa. E lei whai ko le malo. Awangi koe whai ko uni. Le ai. E lor talan na malon fai ia yo. Ola la fai. E von kala le ia le ala pule ni. Fai me ola la o sile ko kele o kamiki o kolengi o ile Bel natule paule to va tu semanat ile oli ia. Ola oli ia. Ola oli ola tu tonu al palmini. Fai tetia tu tala fai. Ele se tatan no nga fo le fa sam no ila lola au ko me ngai fai ngai ko ke mai lu mo le tu nai ta fai tu tala lu mo le tu ai se fa no ile tu la fo i fa pe i fa mtala o mana tu la tu ele fa fonga malo le tu le to ina la le iva suta sanga la le fa fonga e me ai fa fonga mai le fa kama kiki fa pe fa ngo ko fa mkalanga la ko nga me nga ko fai o ke ka fa senga le kungu o ka o mai fai mai ko nga kala i fa sele tu lai mala lilla kapi o le yuni le o fai nei o le yuni la fa o le yuni la ai kwai o la ba le yuni kwai e lo fa tu malo tu al me lo fa me lo ri ya o fai mai le o ka ofiele el malo le la kapi Samoa ele ka ofiele se malo se la kapi Samoa na be il futuanga o ese o ko ia ilunga i le port
ai o mai sta te e run le mea la me nei le fio ese lo ringa me I mai lon malo la to ia fa me le me la na le fatoi aua nei abesea I kala le ori ia ia le mele tupu o sa mo le kapi aua nei abesea langa o le e ti ngā te leo tātou loto tātou nei whaalongo tu iai a le ngofu sa mo le ori ia ma whai kui ngā whamtalanga whape leo mai tangata mai sa mo e lau ke leilo me e ka umai le ori e lunga I me langa ilo tangata umai o lunga o le o penga te whailang a leo mai le ori ia mai kui ngā whamtalanga whape Moni le leile ota mana ia mtau. Mana mtau lewa e au mai ia e telefoni manatu te manatu foi uta pena mai ai mo fanua. Ia I le tulanga o le lakapi e moni au. Ai manatu foi le tala o le tupere na matne lua ono fitu. Na ia le allocation na ia le tupe allocate mo sports. E inclutela ma lakapi. So tupe lana e le to yese ma faflua stop ruta o fila malo. Ele to ya ngai to tonu o le lakapi Samoa. Pe 4 miliona, se ito mai atu se record se o na o pe tau 4 miliona po. Na ave le Cessna ke po le ta o vangana. Yeah. Na allocated vangana. O so na na male afoi, male tupe fantai le lakapi. O le lakapi mai sita longa uma. O tupe la na le tau file pa le tupe le. Ne to ya le lakapi Samoa. Ai le fapele moni, ele ta fiere ele fapea tu le malo. Full stop I le lakapi Samoa o te fese mea. O la ko wala fa ma vai. Lo fa ma vai. Ia mo fon. Ya, pe o le sa le ota. O le tulanga le sa iai ina ua tupu mai le tupu le 5 miliona le mea Australia. O ina la le sa tula I lo le fionga le li palimia. Silingi el malo Australia. Ile awala tu sa o me tupe tono whainga malo. Ai le aru sa o le tupe tono la yungi. Ona wa malama atunu nei. Le tele le tupe sa mai. Ai le o accountable. Ia tanga ila le ai api. Pia. Sfulu 5 tausanga o tuli me le ai api se financial statement ale la kapi Samoa. Le ai se me wa batua. Le ai se me o feo faian. Ia tulanga nai. Le lana abatua ile saunanga le fionga le lipale bia. E fa mo le amo fon so fa lava to isi vai suala. Yeah. O le pepese I le lakapi Samoa le ai se me o fa le tonu e tala le tupe le lakapi e angai o ile afu ile IRT. O fe me sa si mai suala. Amon. Ale sa mai manino la ba ia. Le query ale IRB. Le na to query le Samoa lakapi Samoa. It's been more than 10 years officially years a financial report. O le ala le infainga submit atu se financial report. Le ala na pelo fa matalanga ia o mai I luma ia Samoa. Ioi. O le mai le tau fa se la tunu. Le foi lana le lona fai lol fai unga le fionga le li palimia. Ua ta mala tele le au le ale tunu. Wa le to yese tu langa le lei. E sili e loa, leo ese uma le au porkiki, ai o atu tamatuai mai la tau e ele to mai, e fai le au a fia o lamino iai, na o tula e pan wha mawai, and nominate Namlau Ulu to become a president. Le la tula I mai a, e leo mawhaino ese uma I la tau, o la tau ia sai el porkiki, ia posini, falo mawaenga, Namlau Ulu, o toi ina, le la na iwa loa, le fasa o atu le saunanga le ota. E le te tofia le whainga malo le lakapi fau. Na tuu le avanoa I uni uma, sub-unions uma le atunu. O tau e fau se si uni fau. A whai le manuia tau ma whainga I e whai atu iai le lakapi Samoa o ese pokiki. Paulo le awala le malo e ma whai na sosoani le malo. O le olo uni ngei. Fai se si uni fau o inala sa ia le lau tu lai mai nei le mai tau atu e luas fuluono uni lakapi uma I tu malo from 21 na lato lango ina le uni fau le wai ai nei le ala le tu langa la le malo
Pe ona sa no fa pe wata ele ta fiel fa nga malo. Pau le me wata ofi fa nga malo. Wata ofi le budget le tupela le wa sa no etu la epa. Wata ofi le tupele na. Ele to yeso so ani el malo e abel la kapisa mo. O le la ave sa o le so ani I ele Samoa Rugby Football Union. O inale la alilingi ele fa manianga tato fa nga malo. E lango le ia le to tele le fai mai le ota wa fai mai ia limong to tele tamata alo la bo ia la fa fin to tele lus fulono au a le lus futasi au le na form apina le unifolia se awale tau fa se la tunu mena ta mai e to te va ai ma walalo ile mamalo le tunu le ai o lai o tamali I uma tangata nei lai le I tu malo ese le fo wala to lango ina le la kapile nei ave ia yalo mafana wala tunu sa ilil manuia ele le titi fa fitauli le mana ia tatum tapulo tatu tano ia le ota ma le la kapia samo ka ku kan ngol me ka sponsorship mo te minei le ota ma ele ko ese sponsor tatu lokti so o le primary sponsor le nei o government of Samoa e fa longola ia le la kapia samo ile me manatu ia ile sponsor Nga isia, e loko i ese sponsor se bangala te sponsor inga le la kapia la tunu. Pau le ala tupele iai. O le malo, wa tolu miliona len sau mai foi, ma sa miliota mai le la tu company. E tasi ale fele le iale au New Zealand prepare mo preparation e oma. 3 million is nothing in the rugby nowadays. E loko e kai lava. E le tai ona lava. Lono winga. O le right hand o le lakapisa mo o le malo. E te taura na whaalongo mai e la wari I le mea o le tam whai atua le malo full stop. E a tatu whapea leo tatu tala no le mea ta o le primary au o te taun tatu wa aise fufo. A mai se rua fufo. Nana o toi tu o tua o le mea lea whamole ai le I mei e se tatu. O le whatatana ngā leo li ian whai malimun. Le el tala lea limong whapea. O le lakapi Samoa. Nga ka auwhi mai ele malo. E lona lua mea. Mai ele tu la whai o whamtala. Whai mai aso ia. Ele polo fesa le. Lena malo hoi au watatou le na alu leivatasi. Whai mai ele polo fesa le ta alonga le taimilina. E na ole lua se futala. E maua le tangata New Zealand. Ma le Australia, se vai le tu la whai o ia toi ngā whamtalanga whapea. Le pepelo le wa mai lunga I. E tali tonu ina I e tangata, ia lana maule au mai. Pai mea taimina na le il kato au. Ele I professor, al kai minga. E ngar kai luas fuka la ko kongi o kama I au New Zealand ma. So le. Se o au matua I o waffle nei tu ngā tangata, e sau whai mai nei tu ngā tala whapea. A o ia o laito tonu o palmeni. Au o tu la fo ia fa pe fam talanga. Langa e ti nga I loto le tunu. E abe se ina e isika. O le fa pe sole. I se vai la e kupela mo e yaso ye en New Zealand. Le ai se me fa pena. O mai fai so suenga pe lusu ka langa kong okay lo e moria ele la kapi New Zealand man la kapi Australia pe ai ni ko nga me. Ioi. Awa o tau langa inai. Ya. Ia na toi ta mai la ia leo le video al toina. Lai fai mai el tala al toina. Talu na iei tutonu o Vincent ma le proper accounting. Na matua I avele lipoti le lei me oma. O ia lipoki o renga waku ngeli lipoki a koi kiki a kau oifango ka kou. E a waku se uma me la waku. O la waku manga ia lipoki ai o iese meo happen samo. Langa la ko mo meo auditors. E mawhaianga la ko kusia lipoki ma kwa manga ia elisa meo kupu. Ele tupul na mea. Papena umal mena mo ele soka lenga senda ko ele FIFA ia tata me Amerika ia ko e odetia ia meo. E mai lipoki la uri la soka. Kale manga ia. Langa auditors kan kala fai mai.
ai wa ku yo ia tangata FIFA ma kwa ke le fale ko mulai le nga pena ia nga abese ia Samoa il soccer ale Oceania ma le FIFA for 3 years le la foi lan ka wo il ka pira ia o le pio ta u o tatu tanuanga o le faia ma fai se tatu fofo la se fofo tatu e avi meia o le mera mauti noa ma fanua ma ele fai atu le malo e ta ofil la kapisa mo na fai atu le malo o a e so le pule ai pule se mele le tar fia ngai e tasi le yai le tatu a tu le seria ru petania pe o ina le na mafuani ye le la fa ma vai pe to lua to fa du fa ma vai pa fela ko se vai le mele o le fasilia o le toru miliona le na fo i se sponsor my Pacific something the company insurance nga a fai lei o le ane mea le a fai i o walo mei la kapia onga le walo ese malalo le la kapisa mo le wai i le SRFU a fai ngei la ke u koe pretty soon a ke u koe tu fatasi le vanga lea o le ale tu langa te tauna i tonu miliona lea Tula epa. O te tatonu. O le pe on mele le sa fi nau malo se le li le nam la ulu a. Fa pia o ye te lelo na sau la na sponsorship le abatu ma le Federal Pacific Insurance le tolu miliona. Okay. A mai o le Federal Pacific Insurance le tolu miliona. O le tu sala le wa mai te fa so a ia. Wa o le wa tu o your plesteni. Toi faso so ia tol miliona lea. Ai mantua. E sa le tatauna involve fua ia na ia whapea o lana sponsorship. Awa au mai. He shouldn't have been involved. Le tanto iei tono le Federal Pacific Insurance. Le tanto iei na ia. Anu ese mai na ia. Ai oaire pule angala iai. Pe a mai se sponsorship e le ai. Ia pena e sa no tol miliona, it's nothing. It's only a peanut. Yeah, it's a faila lo wai to tonu ina le tolu miliona le na. So o le la wa fa mawai. So what is happening there? E paulo le awala le wa iai. Fa fitai i le uni la ka pi fo le wa iai. Ai fa fitai fo le wa maua tala o le wa ave fo iai a awa tamaiti a onga. O le ate le atina e ina o le la ka pi te tonu le atunu. Ma o le ate le fo i le sao le malo. As the main sponsor e watu e le sosoani. Ia whape fo le sau o le tupe mai atunu i whafo. O na le tūlanga o le 5 miliona fo le na mai Australia le whape o le o le na mai fo e teo tue whape o le proposal. Pau me na mia o le saini o le signature a le fionga le li pāre mia. Teo teo te le o mautinola le e whafo atu matatou le tupe lea. Pau le mele ta pena i e Samoa. O se solid foundation e amatali ai ia se vanga fou io e aore namno ta inga ia to ai le la kapisa mo tu fa tasi fai me se tasi ele le solid ma le ma ia fai ona fante le inga kapisa mo se coach players tauna to tongi ta to that's the only way ki ka kongo udia e va venga develop la kapisa mo se mena tu te tasi na io ta to mi se le la kapisa mo leot te le po o le mea leo na o ina te le whamtalanga ni. No isa moa ai la vea alta me titi o le nuo pia. Ia. I le tala no ina leo la kapira. Whingau wa. Ka i le sia li inga le ulo alta me titi lea. A whainga le mata. Wa iwi le mata alta me titi lea. Ma fua mai o le mea lea. Mea na lea leo inga inga ke le kala le wari ia amai lunga i. They don't even know le mea lai kupu Samoa. E whai le whono le nuu le asona. Ai alwatu ele tama lea na alwatu e watu le tala yo. O lai le whal mai le sui o le kalapula kapi. No o tala noa ina le mea lea. I le tuu whata singa o iuni pe a mai i le au pe ave o. Mai na whai fusoanga na matua whai fusoanga.
Ta i la vea il matol tomatiti na la wai vil makol kamagiki no. O mai la wali ia mai ko nga fam kalanga fa pea e ave fa il mele tu pu o samo. Me ko ngala nga le te fa ia tu ai. O te le fia te le to nga mele le fa ia la wali ia. La fa ia la tu fa unga lunga o. Ale fu so ila loi. Le wala bebe kamaki. Le wa fa le ton le matole si to mai titire. O mai la kapio e kausi le aingol kamaki. Ai fi nga mai ol mele. Ola la nga to o la nga wo ko fa ma. Ko fa ma ba ngai asa kon fa ma ba ia for fa vitauli i lamtang. Ai ko fa ma ba la mele fa ma. La morning fa ma ba. O ai fa me nga. Ola ai fa. Ngau ko lo la ba le wo fa le si yungi ko fa ma ba lo. Ai ki ai la ol mele. Menna le te fa ia toi. Ko ai o le fia fam kalanga ia la uria langa la ke le lon mela ku puyo ya ma fanua a mai se fi ngalo fa ma yenta tu tano la kapi enta tu me lo le sta tu ta mun fa mun o le esa no tu la epa le fa pe mai it's only a proposal ale o li mongi funga fa ile tala le na it's only a proposal ale na sa no manino le fionga le li pale mia wa umana tala noa malo Australia la kapitele Australia o le sosoani tu mai i le Pasifika le la ia tonga ma ale foi o ave le tau fa se ma ai o tulanga ia o te fa fetai wa fai le uni la kapi fo le tunu e alu ia le manuia mai le malo wa fa ta wa ina le fainga malo le au le tunu fafitai wa yaile au fafitai wa maua le avanoa i tamaiti a onga e mawhai e whaina improve le lato ta longa. Ia, o te manatu leo tama la tatu to e tari le neiva ia so wa te lo le ta pu le kapi wala la tamai le World Cup e te lo le to e pack up le to e solo muli le la kapi le ua te muso fa ngal u fu to la kapi fo le anga o le ngoa le na amatai le la kapi o le SRU o le SR le ngal football la le u fa popo yai so la kapi tuai o le loko tuai so o me tuai o tangata foi o le ua toi foi umale e moni la au leota e tingana i lo le ngisi o langolangoa le me feme ua kokele ua fuli le whangan pulu le tunu anyway ia si mana i se mta pu mun o fia tano i se si o rua wha mun Whapipi atu pele la kapi o te whawhetai o le ua whaile au e langolango e le whainga malu ua ave ese ai ma le ata o le te wila le sa whaile loko e le tato toninga le iai ua toi whafo isia mai le pita iai. You know, it's so good to see the new changes mo le manui o le lakapi te tonu le atunu. Ia, nana o tau awatua si melea. E le si eli iwa le vanga e kukongu o la pisa mo. Sawa inge isu e songa fale 5 milionga. Wow. Ia nana o whapena. Yo. Me lana leo te whai atu ai. Awa ko ke langa a mea ia. Walanga o le mau ke ngofo ma mea moni ia o mea ia. E le whai ona o watua whapena mea ia lunga i. O te malama le mea lea. Whawewhea ona i eitu tonu i o, ai sa wasu ele whale 5 milio. Sorry. O ela ia le sa i ko mea nga. Ia, kako kalango ai kua. Ia. Tatu e mana i musina me ari mawhanua. Pio le. O le sili o le tama o le maua. Ia. Lava kum ka muri. Nau na tatou tiloa i ai. Ua pisa le atunu. Wale mau taofi le atunu. Talu mea le lua orua tasi. Uma atu te mio fia me. Leo a mata le vai te mio le malo fo. O le malo o le laudi le malitoa. E leo maua se file mua le atunu. O le fesili ai le atunu.
e sa menga le whaapeai le vevesi o le tunu ma ke mi o isi pare mi e tu atu. Ke mi o to filau eti, te mi o va ai kolone, le te mi o tupua. Ana tu lai mai roto ina lea ma whaia ina, lo pei o whaia inga ngale i palota. Se o mai se lua, se mafuanga, ao lea fo i se fofo, e whaingo fie ina fo i e whawhitau lia. I le la watu mamo la watu lau tali e te lua fuafo e lua tanoa. O lau tali. E le aia sesi na to ina le o tule e pasai lele. Ua mafua ai mea uma nei i le atunu. Ona o lea. Ina ua to i lalo popo leanga i whainga palota. Ua le ma nofo le le ima ua leanga uma ia mea le atunu. Nasa lo finga. Ia o le au tali mo muatu tula e pa. Ele sala ese lau taunanga o le toi ina neo tula e pa wa mafua mai mea nei. Tanga i foi la oe, i le taimi o whainga pālota, to e tasi lava le tangata le wa tutusa nei tu e lua. To e tasi le tangata e lo ai po ai o le a pale mia. La mena o iai, na kas le vote nei, le wai loa o mai tangata, o le ale tali e le fionga ia le aloni ia va ai koloni, e le a faina, e le o se manua mai fafo, o le manua mai fali. Ana na vevesi e sa mo na taimi. Le ia se vevesi. Ona lea, na talia le leia le fionga le aloni ia va ai koloni, lona faia ina ona o lona uso, ia le sa te rapi. Ele ia ni vevesi, to ina lava le tō whā, lava la tō mo anga whaatamari. Ala melo tula mai nei, na whaia ina losa i lele tula epa, i le laudi al mali e toa. He doesn't accept his defeat. Le mea tonu ana le tupu nei. E le mawhaino na te lia ina lona to i lalo. Ai sea, ba ai mawa lalo tula epa whapia, e na o ia laba e atamai, e na o ia laba i loa whau le māloa no this. Wa neila, mi tai la to whailonga, mi tai le fies futau sango tai. Na yese manuia na whaasafua i le atunu o atoa, nothing. Le whatoa ai le atunu o atoa Samoa, i manuia ina watula i malwhainga malo fōu. O le metonu na le tupu nei, ana talia tula e palona to i lalo. Pai whaatamadi i, ai, e le se vevesi le tunu, pa penei whainga ia me uma. Alanga le mawhai non talia ina lona to i lalo popo. Tina mea e whaai ulava, le whaaleanga inga le fionga le li palemia. Temi whala nei, le o toi popole e le fionga le li palemia. O le priority le fionga le li palemia, le temi nei, develop Samoa and protect Samoa. That's it. Malo, partai. Matango fia tele le finangalo mawhanua. Leota? Ia. Taltonu au ia tule epa mawhanua. O le sau le sau o to ina. Ina ia wha malo sia i le finangalo ma le loto le o le palmia le ini. Mani. La ule va ai. Malama le ia tule epa le whaingatao le o le tūlanga tau palmia. Palmia. Peila o le talu i el to ina, a o le sela o langa lui. Langa e whai tala pelo le e talu ia le ia palmia. A wātili ai, ona maa al palmia le teimile nei. Mani. Wale o toe ango kele la i el palmia i tala al to ina. La ua alu al palmia la tau ia e whai le lei mo Samoa. O le maa na le o ia, anga le whapea fo le to ina il to inga mele. Pau alo na se, langa e a maile approach e sau ima me pepelo. A wātile la na maa ia le afionga le li palmia. Koe maa ai matangata ia e to tonu al palimene, tonu al kapeneta. Le maa lo le al fast le il temine. O makua maa am kamanga. Yeah. O mai foi kamaya. E foi aku foi palimia ala vo pingi mai kamaya. Ele o koe ia se mea vore le whapeo whakafo kamaya langa o tangata sa palmia ia so ia.
Langai o to ina o matua tonu yo le. Na o fa ku sa wa ka mai. Ah. Ole maaalal na ole na fa maail to ina ia ngakangi. Ah. Awanga kamala ye au kafa. Ele aila nga ole pepelo mela la umai tonu i. Ela ke le mafai al to ina. Na ke le mafai al to ina. Ole mea konga nga le on fa perto ina i le mele. O te le fa pela o te feato o te fia il mele fel to ina po te le fia ye. A o lo le ma fau ma lo le va ai atu ye. Ole to ina voi la u vai. E isa won fa pena. Na ratu yo ai finga mar ko ina. Ah. Ole fio la u. Ele i kai o ele mala mor ko ina. Ai ba ko ina la u fa ye. Ai le fai al mele e a mama. La ko ela o. O ke le fai ha. Langa o ke poko aku ia e. O ke poko aku ia e, ke le poko ia. Ila ure fio leo ke ia. O ke poko ia e. E fa mar ko inga pe o mo ko e ko kore ki wa fio la. O ma kala lo o ke fio la vale no ke ula vale. Te lo la te mil ni. Matua i wo le le al toina ia la wo le. Ala wo le tu sei tu. Na wo le. Fai sa o e tala toina e la wo le. O te mana o i tangata pi oi. E te sau tu tono al palmene. Asia. Langa i te relo loto e ti ngā la banga e ngau whea kua kuri oi. A la la ke fi ngau mai e sa oi e ke poko ia. O te mana o mia to ngā tangata whapena. O le mela na o toi mawhau ia uia. E mana ia tele mere wo ia ia le. Ai pau ana o lona. Langa i pepelo isi mea ko inga le kua ia le. Ia le tatu palmia. Pau na o me tu ola lo to ina le. Ua me pelo nga. Ngai maanga ia la usau ngai ke sau ai. E wha tafa ia le malo. Ai kua me pelo. Ai whai mingi mea sao. Ia ola na. Toi so ati el turanga le wai nei ia to ina malana sau o te min nei. Are la o koi mai siang kama whakai. Iri kai ango ila ko mana me la fel tui. Eo. Malo, whaftai, leo ta ma whanua, ia o te manatu o leo o tātou tau marisi ui o tātou tanoanga. O leo ua maua le tātou lua tū la tātou te whasoa ima tātou talanoa. Ia pio i laman tam whai e enti e tātou tanoanga. Au lea fui se end result. O mea tātou talanoa iai. A whai o le tātou te tilo iai mo se tātou sosoni e avi whai ngā malo, avi le tuangai, avi tangata supporters o vanga uma. Whai tawane ai tātou. Ia whai tawane ai i tātou lua tūlale o tātou ioe. Ina ne i te i ua aru vale tātou teimima tātou ai leison tā ua e whaarongolongo le atunu. Paftai tele ia te urua mo le manatu a leota ma il fai unga o le vaenga muli o tatu porkalame o se mta psirile on taua ai se langa o I le ta oto ai le nefu me le tatu malu o le mautonu o tangata io ilona loto fa maulunga ma le loto maulalo ma fai ai ona wifo tangata ilana len fanta tu fe ei uma te metas ma paule me mo fe ei ya to ulu fo ilalo tatu ta pelunga le tele na matangara ia le ai ilunga tatu fe il matatu vale ia se tengi fa e fo se tangata ilalo o tembele ne tatu tiro la fionga le pale mia e lava le to fa mat fa to tangana o tangata fa lango ile tua lana yo e fai ai ona ia le ora to ia lungo le social media o le to ia social media o le tatu le mere o tatu ba ia te mine ko amela ku o kau file mu mai i utau le angi tapi kango i tangata i aisia langa sa fai mo la tole lama le fionga li pare mia so sina upu a sa sele li pare mia tau fai langa mai tangata nei ia o loa o i faftai tele ia le otama ia o le la o vatua la uisa na vatua la vano ia o lua ia o le upu a tasi tau na ututilo au ia I lau whionga I le li i o le tuanga I mana utou langa le foito te tiro mai e whau a le whau tuanga. E ta tauna utou wha mua na give in utou I tangata o lo tū malo e vai e malo.
e se lava me ta o le tuangai la tu tia ngai le malo e se le me ta ursa o mai su eva no ia to e mai e run le malo to le se ngala na mea o le fautuanga i fai ma le poto pero pure a mai so le tama mo fanua ia fai ma le lofa ile atu i le oni manu ia le atu e to te mai to fai nga mai lunga ia e sa fai le malu le tu al fautuanga ia si sau ia lau fionga le taita i o le tuangai. Fa mauralo te isi fo e langa o e nai te e afu e te ngai ele malo e te leo ngai ele malo a te fa sau siri le mele fai. Ia le ia sono ia ni alo upu muli fa umai. Ia tatu fa to fai le ne fafi ma fanua. Ia le fa la epa ia o le fautuanga la vai ia ile sunga ia tu la epa sai lele o le nā pa e tu le foi o le tuangai wai e le opposition. You're no longer a prime minister. O le taimi le nei. A le nā wato ai o tau i tu mālo. Mo inga. Wa ai i le manuia o lo whaasafua atu e le whainga mālo lo tu la i mai nei. O le ala le mea siri a o tau. E mea siri whaftai o loo launga tasia umale whaasoa le whainga mālo i le vaenga le fast whaapea o tau. E le whaapea na o se whainga mālo po se vaenga whaapwhai o sa moa atoa o loo whaasafua i eile manuia. O le taimile nei, ma lolo whaatamali ta lia le afoi, le whaia ina. Ai alo ane e angai le whainga mālo. Lango i polo keti, a wale manuia o Samoa, alu i luma. Ia o se tu walalo na tu la epa. Kai ma fanua, leota? Ia. Oi loe ia upu o le tatu atunu e whapea a salauta tonu tai. Ali. Ia. E ele tala le matou whai whiau na whai mai ia uona ua sau fo ia o ta amata fo ono taita. Ma ua te tele fo ia ta whaamtalanga ua whai. I tono le kalesia, on vai mai le o tala le whiau ia. Le ota, au e tau tu i lo sao ai manu le loto le tangata. Manu le loto le tangata. O le meta ua na. E ele taimi e whai e lo sao. E ele taimi e ila whaatonunga e sao. A o le taimi o luka o mea whapea. Ia manu la i fina ngalo tangata. Ia la una whautuanga. Tu le pasai lele malia le ngoi. Manu i loto le atunu. Mari. Ua alu tausanga ua telefo i aso. Tele taimi. Ua ti ngā ia fina ngalo le atunu. A tonu e la itia nei tangata o nai e le tu le e te tu wai. A le majority o le atunu. Ua matua ia a fia o la tu fina ngalo. Malilo. Ia manu la ia le fina ngalo le tunu. Pauna la ufautuanga ia mātou ufautuanga e tue moli atu nei te manu le fina ngalo le tunu. A lofa e le tunu. Ta tia ia nisi mau mea. Le lua fo i ba ia ma le fionga le li palmia. Ta tia. Whaia o lua ia lua ba. Ai a o mai lo i tono le tunu. Ia e fina ngalo malie. Ia e alofa e le tunu. Ma ia e manu i fina ngalo le tunu. Ia, se au nā toi whapa ia tu nei tu la ma le aso le li. Pate tele, le ota mawhanua ua te lelo ua sao i le whaafunga anga le tunu ia se tatu whi au tau mori o le nei aso. O le nā olo aso pa ia o le li i o tau nā lu tu langi. Ia o le tape nātua o mo le aso pa ia tai au. Au manatu. Ua lava tāo so le tatu sao mo sa mo ele nei tu la fiafi whaktai tele lava le tāpe nanga o whina ngalo manatu. Ia e pia una whai atu ua selingo rua fufonga le whafonga anga le atu nu. Whaktai tele ia i manatu e fausi ai ia le ni manatu o le tatu atu nu. Whafonga mai foi le tatu whainga malo. Whafonga mai foi tu le epa mana supporters. Lei o le tatu porkalame, tatu o se porkalame su e fofo. Tatu te le abatua o ai mai e le ai o tatu pokalami se fo mo le atu mo mori te le atu nga whaftai toi ta pena rurua sa mo le fo i vai so fo
ia ua lava lo tatou sao ia manuvao i lo tatou atu ai mo temi nei alo fatela mo lua tatou filo i se temi o momo Ia, whaasoifua ia. Soifua ia. Ia. Soifua. Ia, o le nasa mo manatu le ua whaamaliaina lautou whaafonga i sa mātou ngā ruenga whaale a wa. Ioi. Ele sua se lolo se popo se tasi. Ai ele manatu o naia mātou motu ngā awhatu whatasi. Ia, e mawai se whalea onga le ngata o se whalea onga i la mātou tualala. Whalea onga fo i mō mātou lautou comments. Pino whai atu i uma mātou oto e whai tau autou ioi. E ui ena umatamata atu e paa a comments e isi tangata i whai tau atu ai. Ia, ta musu ai wha leo i te uti ngā atu e te roto sisi. Ona le au ngā lole o mātou whi au tau longolongo. Au le whi au tāua sa mua mo lautou silfia. O winga maanga o Nepal Kalame. Ia whai mātou te avatu se vai fo. Ne ia a whape o silinga tari seu i tau sinionga ai vanga whai o lo whai nei. Ia o ngāsa mātou tu walalo. Ia o ngāsa mātou tu watu. Ina ia whai mawaila au tāua i whaafafonga. Au tau sa mua po whele tawhala langi o lo whape ona e whiloa ima e mafuta mai ai. O le winga le ngā. E manatu fo ia i la ua. Tele o la tuatua noa. Tele me manatu ia e misi o le sosale so. Ioi. Whapena fo ia tiau i nei. Ile matu tenu nofo amatu mai mawhai atin por Kalame o no sa matu fia tau te tala tu ilungon TV maniale wa leva no ta umata whai e papa. Ai ala labo no ta umwhai atu. O le manatu mawalu. A o iaiso matu sao matu te whesoa soani ai i whai ngā malo i ona vaenga uma. O le tu malo, o le tu ngai, malea. Ia, o le nā, le langona. Ina ia tula i mai lo tātou atu. Ia whioti atu lo tātou o ngā tupulanga. Tula i mai le sia o ngā tupulanga. Mo whaini a tātou ngā ruenga le lei. Ngā ruenga e wha nofo file muai le atu nuu. Iso se vaenga. Alo wha mai le atua. Ioi. Peso so ni atu le atua i te tai o tātou atu e afua mai lava i maunga te tele. Se ia pa ia o maunga iti. E tātou te mai upu. Lai mea o tātou nofo awha ngā ia upu o maunga te tele maunga iti. Ia ngā te sila fia o te loa. Ioi. O upu a pe ua whai mawhalea o ngai o tātou tangata a upu whatu spa ia. Ioi. E whasanga e o mata i maunga. I o mai aile o fisosoani. Ai le whape nari foi tu o tātou Samoa. Tātou te le whasasanga i maunga. Pai maria o upu a tusitala o tuspa ia na la tu siar tala. Ma tu te whasasanga i maunga. Ina i o mailo ma tu fisosoani. Eisia, o le foi tu o tangata ia. O lunga o maunga e whetai ai ai mano la tu atua. O tātou Samoa. Le ai. Tātou te wā ai saoa i le atua na whaia le maunga. Ioi, tātou nā o Samoa. E iai langona uma whapea le mātou por Kalame. Ia tā ua lautou whaafonga. Ia whai se au ngā. Ioi, ia whai se whi au tāu. Ina ia mawhai o na tupu ele nofo le lei. O tātou taitai, o tātou tangata, mai ele tumutumu maunga. Ia se ia pā ia o na au vai maunga. Natu tātou te whilo i tai au le ai, le tātou por Kalame tai au, paisina o komo tai au. Tai au le sosa, ia po le sosa pa ia o no tātou ori i le sosa tai au. Tātou whilo i le songfua. Le songfua, ia o te tautua tuaina o au, ia o le solua, ia ma ua ma le whiunga ia mo whanua, a sorulu na o au, a so tofi, ma ua ma le whiunga ia leota, ia ma le sofa reile. Ia le ua atofa iai le mātou sa to toru le nei. Ia o le ua whaapopo i le tātou a onanga o le vai aso. Pau o le mea tatalo mo le mātou ola. Ia umino mātou ola.
ia e mawhai ai ono mātou whauawina ia nei tautua. Ia walau fita whafonga Samoa. Mo taimi nei o lau tō ono masana. Tula epa whaftaisua ia ma leota ma whanua. Pato wha soifua.